O te vivi e whaatalo whamau wholo whantule nei vanga o lea fiafi. Ina ua savari atu le vao le wanti se furu ma le 5 minuti ua te nei le tu lai wha. E le tautua wha umpopo le tautua wha wau o le tautua whai pea. Allo Blue TV. Ia ma le porokalame o le nei fiafi o le tauta iae. Whai waro tātou o te rou. Tauta iae ma le manuia, tauta iae ma le fiafia. Ia e mesi foi o le alofa ma le anga le lei o le tātou ma teisiri le langi. I le nei aso wharaile o le aso lona tolu. Whato a tolu ai aso talu o na soifua mai le lua whelua se furu ma le lima. Whato a sao e hala ua aso lona koru pila aso lona lua. Ia le hai aso lona lua. Sole. E sao ori isur. Wa e se li le so kwa sia ke kwa la ukaringa. Le hai ali aso lona koru. E ina le se la wanga le ka le sa wa le fa se me le si wanga i rungo le ngole mo mo le ke ro to sanga to sanga o to waso aso lo del tolu le nes fraile na vai fa tan ai onga o le kele o me wa kupu ma le fast o le me wa ya ai ona o le pulu o le amatanga ia le la pe o tau ampe o matua i fo i to sanga lan tolu la to ia o le foto ata to waso lo na tolu aso fraile masina mombol nei tu sanga lua felua se fulu ma le lima tau fa masani la tata unga le lua felua lima ia walanga ua tele masina o tau langi le lua felua se fulu ma le fa le la ua tatou tu vai le tu sanga le songia o hafo i kala e fai mengi ai le songia luck or good luck or out of luck or bad luck ia fo iare vi inga i le tua awa o yo le mataisili o yo le tua 44 o yo le tua o leola awa le ai so tatou loto e faia pe ana le fina ngalo le tua tatou te maua le malosi ma faa awa mai pea leola ma le soifua i le aso ma le aso e peila ona tatou tu vai mai le aso lona tolu le nei tu sanga aso fraile o le faa i unga o le tau o lunga foi o le tautua ia ale Blue TV i le nei amatanga o le nei tausanga a le fai ungo le nei vai aso e se foi fainga ngai foi ia au tatu iai ia i le proklame foi fai o le nei vai aso sama fainga ona o le tatu proklame te leo issue o le tatu fa telenoinga manatu ia se yo wa fe mo fa talo fa ia mamadu o le aturu te lo foi o le nei aso ele o se aso e longo mali le faingo fie nisi to tele o se aso foi no leva ona fie ma matai tuina nisi foi ma tu e fai tau ese la ngona ma manatu a fai o tangata le fie ya pai mala fai o le aso le nei fo o le aso oli ma tua fie ia ai a fai o se aso e sila nisi tangata ele tala fia ngai ele sao o se aso e fa no peita ele ole unga o le soifuanga Eioi, o le wha malosi, ma le wha manatu, ma le whangu whangu le tātou proklame. It's not the end of the world. Eioi, o vaenga fo ua tūla i mai le rei aso e le toi nāma le lahina. Au tātou iai le wha tālo wha. Awane e veo se vaenga e vai ai le loto, ai mai se fo i la tōu pa ia o ainga ma tūlanga whapene. Ia langa e le whaingo fie. E le longo malie. Ai mai se pe au tatou va ia tu ni tu langa e le o nga tusa le fainga o tangata se to alua po e le o nga tusa lo winga utala e le o nga tusa le apalaina o se tu la fono po le fainga o le sailinga o se memoni ia pai mala fai o le ala lalea e mafuai ona filongia langona ese o le to tele ai ile amtaria o tatou proklame au tu te popole te ilo foi o le o malama yuru ngaru la tau whaafonga maua i o to tonga sa fia ngai mai ai le taiao na le la ma le tūlanga wa amataria ile nei tau sanga ai fai mō lianga ale mitanga ruenga o leo ile fionga le minista whaato anga ma whainga whaiva o ia foi o le tai fono o le aingo le whaato tu ile tua sama uatasi ia o malama yuru ngaru o le aso foi ile nei ia o utoe a mia i foi ile 18 Ioi, mana tu e olo fo i teimi o proklame fa penei ai mesi fo mata upu ma ale ia wa ai amata yo na to e tapatu lia i tata o le la lea o le o to e no mai i le teimi o le tatou proklame teimi o le ne fiafi sunga le loia ia sauni seleni
ia ma le tatou team atoa e masani le asotofi te loa mo te tau ona asotofi as faraile a fai o le vevela le ua iai mataupu lono winga te tau ona so uma ma mo mia le mai o le tatou lo ia i lunga o le purukalami ai o lea fatalo fatua i pei ona tu ina nisi walanga mo breaking news mai ana le la i le tai au se o mele nei fiafi se va inga na stasio ata na puina i fafo mai po lu matonu ole official mtanga wenga o leo i tamalingi ya ina ua fai ai ma fatinoina ya la latou fo if molianga matulanga o lea ua molia ai le fionga de te fono o le fionga i le minister fatoanga le sunga lau le mali atoa le ua te pola te iwa fosi Schmidt fatalu fato i tele wo ma paanga ma mai lungo de tatou proklame i le nei vaenga o le afiafi malo afua ai lau maua ele ya se mea la akaku popole pau le popolenga o lau va ai le case lea o le ngai o inga leo sa fai le ofisa au tu o leo poloka ina ai le mamalu o le atunu o fa pele por ale pese case fo ilele o se notorious io pese a terrorist honestly kuso le level le wa ave ia leo le faingole but it's just a defamation / accusation / mana tua mo liang ai umata to highlighting pe to ito no sunga li loia mis vo le sunga cut fat a ole winga la no fu fa no as a media person o le si mangula uki le arka ko fainga malo sa to atu ai to tonu ina ia ave esea le lima u mea le sa fai ma le polo kainga e kuila epa ma le HRPP o le media. Come on. Ale o ko wo ko wa mo kingo a o le ora nga me mingi ska leo. Yes. Ai a fai foi lai lo mingi ska leo o le ora i lunga ko le mingi ska o ai la le kakai mo lunga ko le mingi ska. Of course o le palmia. Wa ise ale me wa ise kako wa mio. Ai ise vaenga o te fia i me o te tupu mai Samoa. Leanga ele ise se ale fangu wa asiata ma tau te ia. E sa ola utala. Se fia kula ukala lea. Na a mata loa afor tau sanga le na te nei. Ina ua toe suia ele fionga tamaita i pale mia. Le saunoa ngā loa ia. Ale ka peneta lea na saunoa i le sui pale mia. Which is e koe highlight i runga proclamen ni. E a vaku ni leo su e mai fafo e su e le maka upu lea. Nga whaakarikari o maka ngaka o ia vase eile leinga o le wha maongi o kaika malele ai o i kongua ko so le turning point lea aina o pisa kua i lava aina ua to ai tau nuu atu le fionga le tamaitai pale mia i Samoa ma ia suia a koa le malo si anga sa ia i le kāpenge ka i le kaimire ngā na saunoa ai tuala Bonifacio o le sui pale mia le ua makua ngu mai fo i lava o mai le aso nga sau ngoro ka mai ka i pale mia ele avakua ia ngi kako su o la ai le to mai malo i Samoa o inga tu lo le fafonga le tunu na ese ai la utilo yes aren ko mai moa ia foka ama ko felo ai marka ko fionga ka mai ka i pale mia i Brisbane ya peanga ufaya o a ele aru kau waso ele aru kau kango ele follow i lungo a inga mang so kanga no ai o ina fo i no va ai ia wa amata no lo ai le siko kele o au fast supporters ya wa amata no va ai le si au va nga o fa kafa ya nenga fa ali e fo maris fa ko inga fo le ya kia o mare maris ya o ri o ngango ama kai ngo va ai wa amaka fa kafa fa mai a se wa si ia o kala par mia o si e fa sa tu no e fa sa ka ko karango ngia kuo e fa sa e ke mala ia pe a fa sa nga le ke le o le ma fo fai kalanga e fai kalanga i fa sa lau ele kan fi lau le a o ngatu lo tamai tai pale mia ma le union fa ilonga me langa ka o overboard bo fa vale valea
A ole ave sa o re ku ua lalo ma le me whapenga. No, ele ai ma sesi e whasa oi. E ma sesi kasi arka e ke fefe ma e makau i ainga ole a kua soifua. Ai toi fo i maila utala i a matele tato proklami on tato le malolo. Nga o loa inga ua sau ngoala e tato ta ile fionga tama ta ipale mia. Ele ise ha aise i ole mea lea. Ele ava kua fuangi leo leo mai fafo. Even though ua makua i paso le makanga ruenga o leo leo. E su e reka ngaka so aku au. Ele maua. Ai koe maku mana fionga reka mai ka ipale mia. Koe cancel le mea lenga i oe i ere ka penge ka while she was away. Mangkua sa away nga ia. Ai tupu lo le mea lenga sa away ka male o Samuelu wa suru fai mai lungo le media. Kalia kulo asiata fa aftai di songa ya fontitu risi wa o yang mo mua o maya. Anga omar fa akarangoanga fa fonga mai ka ika i Samoa. Le ai e marue e fa avaio e marue e fa avaio Samoa ma fu sia. Le anga o kangaka mai ngoa ia ka wer kamalea. O kangaka ia le fai kura fongo. A o lea e ka ame milo i kuo isa. O lea la lafi a ua fa onga mai le hit and run le. Le ua mawai. Peikai. Na lua tulo i Samoa le fionga tama i pale mia. Koe kula i kongor pale mengi me failanga sa unga ile ingi me fa penga. O inana a mata na va ai asiata na a mata no pisa o sia kako aeroplane wakifa. O sia kako aeroplane wakifa. Iyo. Wa makang kako kifa ana o pisa ko ilafa. Private message mai isi kua le kalangoa mai isi kanga kai ainga pan mia ya kia. Yes, tangata na matou militino va alu o kanga vili mai foi mori mai pan mia ya kia. O le kalangoa mai ya kia. For my personal, no, never. Ese se fia personal ngi mea. Ai o te le ngu, pe aka vai aku, e le sa o mea wo fai. O le fisili la. O fea ua fai ai mō lianga e whaasanga i aku ila e pamari mongi. Ai se ua le ka koso kuai male au wadi. A fai o lenga avaku fo ili pāle mia whakula i whamsionga last year. A lenga iei fo ili mō lianga lenga ai e former attorney general lenga koso whakaka kua isi kama i kai pāle mia i ole. A fai e mawhai ngā haru pāle mia le i kai mingi kūlu mo le whamsinga. Wa ku so o lauri e le fau le mea. That's why I'm not surprised. E le fau le haru so o lauri e whea ngai ma re kaua ngai o whamsingonga. A fisili. Ai se hako ke le mawhai ngā ave kuila e pamari mongi. Why? O fisili. E le ayama se fai songa whaku e mawhai al mea lea. E le aia leo ave karoka, ave mo lia defamation. Le anga o inga mua ka ua maya. O vaele mala auringa mari waiku au. It's all over social media. Come on. It's all over social media. Ai le anga o le wha amaka iwi i eiri komisinga o leo. Kua kupo i a no men lenga avaku i eiri keise fai. Nothing. E pala a ai malava. E le ai ni o tau fatu. Tau te whai ai la mi o tonu le kula fongo. E avaku ai la wari ia. Vaku e moria. E oi. Kou ke pala a ai Yes. Walava le vaenga lea. E whai mapinge whamau. E le ai la e se ser kala lea Samoa. E se ser kala lea leo ke whaalongo ai. This is my opinion. E se ser kala leo ke whaalongo ai. Nobody is above the law. I think that is wrong in Samoa. I think e correct le mea ngai a kungu I whafo. Yes. But I think by the look of me kukupu mai Samoa, yes, there are people above the law. Yes. Whether we like it or not, there are people above the law. O ka ngaka la ia, leu ke vaava aia, e le mawhai foi, o ngaka se ia, e kako ka ika ia iei lea au kakaia. They can't. Yui. Or ke le yo vaenga la tato au ili iei le nei vaenga le fiafi. Don't worry. Awa kako ke purifuata tato iei tanga taie malako ko mengi matulanga iei. Welcome te me o mai mata mai. Awa e fiwa e fia le fia mai tato prokala me mala tala.
it doesn't really matter. O le increase ka ko numbers. O le increase numbers o ka ko viewers. So let them be pa wala mea e sa faitala leanga. Na ona faitala leanga tangata. Ya, le ye tato vai ngai porokainga. Ai fai au e kalamanga, yo e peke le fifia me ai pi e kauseki au ko mingia. It's fine with me. Ke so yo ka ke le pupule mo le mur ka kai fa avasi vasi mai runga manga. But o le mele le wo kura i mai I. O le fesiri kele le lo mafufa. Nga avaku le kangi le wa vaku fa fia I even interview si fale tua ya mati mai vasa a tupu ola mati mai vasa vaele. O kulu se ki ngā lea, ngā iwe ngā savali, ave o re komesinga malanga vahenga, kala ngoa iai, a vaku whauru la ukangi lea. O kuila epa, mali mongi le ua whaasara la ua o loo ko olua, tu lou vaele, ngā maliu wat kama lea. Kali mai iai koe uma, le ise mea ngā whaia le vakunga mua, koe sava vali iai la auli, ma le wharekua lava lea, kuu ia nomen, ma efo, pari efo. Sau re kali, o kei lela koe sila iai, feo iai. Fai mai e lusu kasi aso e kaunga kua kule vango e kali men makanga ruenga, ale warua kausanga. O fea la le justice le kou ke pisa mai iai. Fea la mi o kong. Ele immune mai, ele immune na auli tulou. O awia. I support what it needs to be supported. O le winga o la utala. A fai ua fai ia la auli. Fai la isi. A fai ua fai ia fe pule ai. Fai isi. A o le mafuaaga lea ua koukosinga o le mea lea ua tupu I le vaega lea tautila tulu malologa leu toe taunuusuga le loia ia ma se fo'okatafana o le kou aka lea ua fai o latou tau lava ma latou manatu e faafilemu ai le atunuu e le o outou tapenaga ia ua ua kousilafia e leai lava se isi faakuakuaga e koe lilifa loko o le akuguu e paloka ia uku na pau wala le o le mea le la tau faia. O le save o le filemu ma faatupu le masenga I le tunu. O le mea le. Vai lenga mako faasoa ya ngafi. Ma faasoa ya ngafi ma Godfather. O tactics o mangei. Le anga o se faa moe nga ya le election. Ua popoko kangaka. Wale o koe fia fo I kangaka I le ora kau faa sesa ya I mua. Na pau wala le o le aikia le la afai fa vesi lo le mea. Tato atu le malolonga. Fo I mai. Fa feloa I le sunga I le liloia. Sauni se eleni. Ua lava lea malolo. Ua koe kol mai le 18 kongu se fai. Sauni teifa pia. Sauni teifa pia e koe fo I mai le lua vai aso. Ale ua koe kol mai ko kongu le sua. Kama vo I le o le Delta. Delta Force. Se toi fo I mai. Se toi tilo. Po a kong. Ai pengi mori anga e ai ngangi mori anga e se fudu. Pea mai ata tau malolonga.
Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Tassie Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Whaongale tautua le Pacific East le masina to te sema mamawa ilo manoa te ono mana malo ai failonga tupe fase fulu o saunia mo ana paanga e luas fulu failonga mo Samoa e luas fulu failonga mo tātou i New Zealand nei se ina failonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi manatua o lo fa wau pere tātou whapitoa e nao le lima tāna pea e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whape ai lo avanoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai e lau tupe le tātou account ma whamoni ina pisiri lungo le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe teu tupe tu stupe i so se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaina whaatino ina i le au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele pe wala au mai le o var se lau o. Alo i tatu whailunga lua se lau lima sutala i lunga o lau mai cash. Te ono malo e tatu whailunga whapitoa spuru afe tala. Ma le lima telefoni 5G. Então vamos ver o telefone de lua sultana que se deu na era pá ele tá com bitão que se massive Te whataru whatu le tali umo proklame malo longa masani le ni vanga o le fia o te fia whai lo atu. O le wa anto alo ma anto au wa a masani ai a stofi. Le wa yei le asufari le o le urua i proklame ma le manto au wa fatasi. Songa le lilo ia, sauniuni, seleni, ya ngata fo ilea. Ia o le sunga ia Godfather le sa mafuta i le asona nafi. Ia ai matou tele i o ia tatou isu ua matua pupuna mai pei o le koko Samoa ua ready masauni e serve. Whamoni atu le tausanga whaulanga o le urua i Porokalame le nei alau sunga. Whamaruru watu atu e au mai o le peia o tua kau e po waiuku le sa whangotu. Afitu. Me ngofo ia iku. Ia wana. Ia whawhelo i atu i loa fionga. Lau tō wha le vai malai whapea fo i le sunga le ataua, e whapea fo i le pulenga le Blue TV. Ai le ngata fo i leo le lasi o Samoa, a tonu olo o maupea le taima toa pea le tai i le mamalu le atunu. Tu sai fo i male amatanga ni tausanga i whita fo i mawhawhita auli wa a mataona lolo mai. Au le whako a kolua sol kausanga fo. Ai ole me ma lia lang ole wa sau no ina lo sunga le lo ia te lo agree for ia Godfather. Ole ngo fa no longo aku ile sau no anga le fonga ole ai ngol fa tu ile to sa mo tasi isitasi o live na le le tai au talia le susua tu o pole fio tu te fono mala na lo ia ile official leo. Na mawa ila fa longo. Le vaenga I kau nga kasi mal vaenga le o sa ngo ia ile sunga de lilo ia o le tūlanga fo ile le whapea mai o le mea mongi ali o le mea le nga kau ave nga kau charge pe tau tosor sunga ia la auli kai mor Krismasi I whai ngā malolonga nga kau mo Koe kia whai Krismasi Koe kia whai Krismasi o te mi fo ina lai malolo ia ngā luenga o fo ina inisio ofisa si ni o le tūlanga whamsinonga o le nga koe ave ia ira karusanga. A pea amani e mai se I kau Spain la Sofia. Ma whanau tai pei lava fo I o nisi o wai le o wha peo skanga ka o lai kangi mai le koko ua mariu ia sunga le teifon. E peo mena le tofa e toi walanga o le wa sau no ne wa mata le tausanga fo nei me. A mea mongi koe amaka me whai unga o Sofia ria kirisi mais. Ia te au. E le aisa uia il vai fa le lo fa lo ia il tulafono. E le aisa uia fai tionga i operation sa leo. As long as sa fa ilunga tulafono. With the good intentions o le tulafono. Ai a fa pea loa na fai I se tulanga fa pea it's vendetta po le tau faleanga. Fa luma. Ia o ke popole aila o le ngeile ku
o lea e whai le makanga luenga o leo o la kou o yele enforcement power al kula fongo. Ko ai ngā whai unga whapea. But someone later on, pea umanga ki lia umanga I mea SSA, they can sue the taxpayer. Oh, yes. And these are civil claims e le o ngā whakia e sa moa kamingi. Because a whapea ngila, like, with all due respect, we have to stick to the principle of the law. No one is guilty until it's proven under the rule of law. E le whapea fu ila e whai e le ofisa o whamasingonga po le ofisa o leo. Se whai unga se kangaka o laua judge. E whai e le whamasingo. I le kulanga lewa whalonga koe fo I le fionga le laulian mali toa. He's an innocent man until it's proven guilty. A whapea ngila uma ifo e innocent. O le alofa o la auli lea kungu ula le suo I le makanga tunga o leo. And o ila e amua lea venga lea, taxpayers. E ki ngai kaka, because these are civil claims, these are civil lawsuits. I se siku, wai a whapea ngila e su. E ave umala le ofisa leo leo whalpupui. It's unreasonable. In other words, we're talking about damages. Au I ngā kongu ka kaunga ka oko I le defamation law Samoa, I la uia view. E ka kaunga ka oko civil instead of criminal. Ongo le criminal, ua whaaleanga lo kamari ianga. Civil, you have to pay the remedies and the damages based on what you did. E le ese mea la leanga I fualo ingoa. Civil le iai me yo, loa su wale honor le contract. Those are the civil matters. And I mafo fau e fo ila kako mafo fau le leia le mereka oko I le defamations provisions a Samoa. O lea wa violate some of the fundamentals to our constitutions. Your freedom of expressions include I fo ila some of the fundamentals conventions lo wasaingi ai Samoa to overseas countries. Include the conventions to your political rights. Political rights ai fo ilo lau sa lokonga express ai lau view. As long as e paua le mea e fai keke le ai me your political rights, you're not imposing any physical threat to someone. Ongo le ngi mafuanga siata mali atau. A fa apea ngila e fa apea mai Donald Trump, pe fa apea mai Elon Musk. I se kangako I Samoa ngi whamakalanga pe whamakalanga I wako inga ngi la fionga ala ori. Does the Samoan police force, are they gonna go and arrest those guys? No. Even for Eli whamakalanga o le whai aku ingai. We are saying it under the protections of our jurisdictions. E le kakaunga fe kosoa I ma fe miloa I ko inga me vapea. E paua le malo si anga o le provisions le o le criminal defamation sa Samoa. Pe a whapea nga whai kangaka le statement lea. A lesa o whai kongo le jurisdictions sa Samoa. That's what international law does. O le whawhika ulinga o le vaenga o defamations a Samoa le Criminal Act. Okay, no mana ia langa le utanto a ia. O te mana la te tau atu ai le fisiri le ilo mafofau a le ataua ona tato o le tele o mata upo la tato wa fea. Awa tau te atu po e umafo ima tau wa fe. O le ufa ilo mai le tamaita ipalmia, po le fionga tamaita ipalmia. Ia le press release fo ia I le tūlanga o le malo o lo iai. I le mata upu. Le tau te sisi le mai iai. Whasalonga ma le te itai o le malo a fionga I le tamaita ipalemia. Ia, o le so, tolu o Januari, loa whiru suma le lima. E molia loa iai le a fionga la auli le o tea pola te iwa fosi I le mata upu. Na mua ia nginga I whaasala launga a le li o Sam le au. E winga I le maliwai o se tau le lea. Lea ele I mawhai o na maua iai se whai unga. E leo se mta upu whaatau waa le mo lio se minister o ka peneta, ma e iai o na afianga mo le malo, e ui e le se morianga tau le tofinga. Peitai, o le ale a vea tofi, e tūlanga ese ai, le whaatinoina, ma le whaanga solonga o le tūla fono, e ni solinga tūla fono. I le nei lava mta upu ua mai a foi o mo, i le lava mta upu ua mai a foi mo lianga o se isi whaipole, ke lo le fasino ia fipulai, fionga fipulai. O leo e to alua, o se tamaita I tustala, ma se tasi ali.
ua faalia fo'i le matagaluega o leoleo o lo'o fa'agasolo pea le tapenaina o molianga mo nisi fo'i tagata i nei lava mataupu ua le ato e pō malae i tuuaʻiga ma felauaʻiga i luga o fola fa'asalalau i le va o tagata e aofia ai ma faipule i lenei mataupu ua tele fo'i fa'aseā faitioga ma tuuaʻiga e fa'asaga le matagaluega o leoleo o le whaangasolo le mata upu i le whaamasinoga ua tatau ma talawhiangai. O ina e whaamaoni ai, pele whaamaoni ai fo'i mōlianga o ilantou uma ua fia. O le whaamasinonga o le malu lea wha le tūla fono e awa noa mō so o se tangata Samoa e sa ilia lea mea tonu. O le mau wha le tūla fono e tau ave lava lea mea tonu o le tangata vangana ai ua whaamaunia le sori ngā tūla fono. O le whainga malo le whatuatua i le tua Samoa ua tasi po le fast na whatula i mai malana anawa tau ave o le pule wha le tūla fono rule of law. Ma o le whaai unga fo'i o le wha ma o le whaai unga fo'i a le whaamasinonga e whaamaunia ai le whaatautonga o sui o le pāle mene i le whare ie na mawhaia i loa o na tatala le toa o le ulu fale o le malo fau. Samoae, ia maupea le to vai, mana lafo i le tua, i le tātou wholaunga i le amatango le reitou sanga fau, awa o ia na te whaatonu wala ma lawe ai, to atu ngā malu i tau e alia e mai i le tātou wholaunga. O le whaailoa tustusia le alo ia, mai le ofisa o le tamaita i pāle mia, ia po le whionga fo tamaita i pāle mia, i le aso, i le taimina tūla i mea i le wha moe moe ma le mata upo tūla i mai. Whaatalo whatule i antau wani te ua e whapea mai, maa lor se fumo, vai a koe vai vai ia ma oiringi, ia sori i lau, maa lor se fumo manuia. O e tau vai vai ona o ngā luenga o le aso pe o tau vai vai ona o kanga polongi. Ia, whamalo antu le pale le leivanga o le fiafi. O te le o la tula e whairifisili lea. O te fia tā paso u whina ngalo i sau mai moanga walanga lenga live mali to tele i Samoa. Ia matulanga i le pui pui ngā leo leo na iai e le mawhainga kau hunga waku sinsi o i lo fiso leo leo di. Woloka uma le pā. Sa o mua le kala whapea pe koselau singa whakase pia i ngir kai au. Mo hola ko nangorongo inga inga mare e whasoro foi oi. I pai kere mea ro ele moko. Ia mawhai foi press conference la uli sa whai mea ngei. Ai mo ia ua o lenga maur whamkaranga whapeo kau whairin ka upurele o Christmas. E lo ronga whoringa mai wa vai aso o wakulu vai aso karu o ngā yenum ka upure a le whapawha i loa ngafi. Msaro e kakaronga ngafi wifi o le i whaire press conference. A pe umalawa kelongi se me kakaronga i e kawa awhia i yenum ka upure. Le foi laua sa wa fa press conference le pe pa mi wa kasi nge visiting ka kalongo inganga e kulanga ole minska mal pare mi o ia swafa vange swafa laut ole minska male mas sur kapik le wa fia e lo pa pe mai se fele le minska male por kapik o se fa ko nga fu le inga ia mo kingwali fa ia ngime ma foi se fa kuskusanga wala ngai e kere foi me ka wenga chachis kanga ai lo foi was up singe foi po wa msalo le foi nga le chachis ning foi nga e fa pe nga e ka ka ma foi nga fa le nga bo wa nga foi fa pe o le o antru le ili sianga nga chachis ya o ke lo ale la po nga po ila nga le si kangi le mo wai le fa le Ole mole manino lautele. O morianga e wha, pe a whaisa o lau wha alongolongo atu i le press conference al sunga la au le mali etoa. O morianga mua e wha. O morianga ia le la tau te la vevea whatasi ai ma whepule ai. Ia whapea ia lise. O morianga whapea o le tau mawhai. Fo i le whawhau se awala.
e tua ia ise tangata ka ko wo i mesa sa fa pe o le la to so enga le na fai wala to to mo fai e fa wa se up se tala ma se moli mau e moli ai le ala kusa e fa la moli anga menga a o le ongo le a ko ai lor se fulu le o le ongo la le la ve ai lo male tangi le na a angelu la wala tu sa mo fai lang kangi e tu sai o le ta ua o lona ingoa stasio proklame foi le so al puli ia mangisi o leo wala ngai le nga o a e ai ma leo le na e ta ua la tu wa swafa so ke lo la ngai ko o ngoi le vanga nga so le ma wai lo se fulu so it to me la pe ya la ono tangi o defamation ai fa kangi o le vanga fo le tau puli o ka puli por fa le winga lo kara fori poinga mafoinga o inga fa mafoinga le chas la le po le la pa penga isi singa a foi le to tangia o le to tangia o fala usa o le ko kangia le a yese kanga ka ele le kongu I le la ve le ongo na o le Australia okay ai kusa o isia le a le ana ta ua la ve mai mana tu now le nga o ko fisiti songa le loia muri ka ko mai morianga fase ka ko mo morianga ia lesi ongo o le post nga mai lunga nga share lunga le social media o le post mai le page a morio ka ko aru sa o ai me a ngai sa wai le post nga wera pe ele o se fake page o langa polo faila o kuskusinga o me umala mai ai lunga nga share solo no ai fo ma o lo lunga la fo na lai pe a mai ai fa tonunga ave anga I leo ngai ka ua mai ai ngo leo ia leo tonu la fo ia le la ko ke handlinga le melea pi fa tonu ai ni nai tupe nai to tongi atu pi aka fa penga o ila lenga fa vai ai le porkalame le na sta ua le sunga le la auli ila na lava fa so le pule o le ua ma ua lunga le social media le ala vesi ma feu le mea o le pe ai ka le ko ngia ko le ba o le vaenga la nga le o moli ai le fai lo kangi le o le lo isamo ia ankelu ai lo markangi fe kangi sia ko ma leo ia le mention mala ko ngo o fea sanga ko ngo ile ko inga o lo fisili nga I matal tu la fono o leo ke quoting wala nga wa ule se fai so all melia a va ia kulai post mai lunga lenga post lo kim ia la watu le reason example nga va ku sa ngo o anga ngafinga o quoting mai le post le mingiska o finance o tupi lenga faya nga I se fa sala lau po le media even though le o ka ule ngo anga fai le post le mo fa mai kala ngo ka nga ka me au yelo nga malama a fia fai ko analysis I me ka kupi ma me uma fesili yaku malama dia ai le so mo ka le so fa ilo ngai le malama si o le lau ke ka fisili ko a o ka ngora ka ulo ki mu ia langa post ai uma nga muri mai ufa pe man mingi ska le ai le o o nga post nga sia aru roti fame aru ro ka faile kangi e ti fame mai ya o fo nga le o fo o se sori nga kura fo nga me a o fe ka o ko ngone me o le manel sili asiat ya va fong folia tu no nga tfoi le sunga le ya tawa male malole ole official blue way ava ile va nga justice fitu a because o ile cha ka defamations kasi fiku capital a ole criminal act 2013 na samo ya me vengolo ye pe nga ka o le si vai kan e fai ka vai lainga ma fa winga ia upu ka kasio o le keyword la ye leva mai false statement causing harm to a person's reputation pui kasi a person commit an offense who publishes keyword publish by any means information sa lole lalo o le keyword la o le publish a fesili la pe on melo e fesili ai o ai nga publishing al informations le pe nga e ka nga ku ilunga e ankelu Andrew Poila vale o ia ele ku uala se si ilunga le Facebook le ala wa kalango
ia la uli o fo inang kalongo ma So, ia so pule ma ta short puli. The information became public. O ile kele the coming of the technology in these days, it became so complicated. Onga memo mua o le information nga publish Andrew longa lua. Facebook, social media become a vehicle to transport all these informations globally. Lea la ua o mai, o lea ua o whailekangi, o la auli nga publishing al informations. We are the la auli and solepule, discuss information slow available publicly. O le fesili la ko ke fesili ai generally, wa mitai la le threshold le whai mai le Criminal Act 1178. Nanga lea whai mai, o le kangaka o publish. O ailanga publishing. O ankeru. La nga publish irungo la nga page. O le mea la, o leza wai i le vaenga le kaskasfiku it is a defense under these sections if the information published is true. Either it's true or not true. O le kangaka nga publishinga, o nga ia e holdinga le ownership of informations. Did he make any declarations or disclaimer? Ele mawhainga repeat e sesi le information lea? No. O le information lea e private ia au. Kusa fo i pefa mai e private yanga ia. We all know the nature of the Facebook. You cannot hold any privacy once you allow information. So, whaingo fie o le case. So, o inga publishing al information pay i charges ia fie ongo. Ia, le wei le ongo le. O le kali o le fesili nga. O le kali fo inga o le fesili i charges ia ongo. And I'm so embarrassed. Pea o charges ia loa le ia leo leo. Le wo mingo ia leo leo. I'm so embarrassed. I le quality o le mafau le ia i kako, leo leo. So no mai le taua. La ka kola le scenario fo nge le si ku a va penga publish se kanga ka papeli publishing e fo nge Andrew. Anga publish kanga. Because nga o le menga sa fai. Ngamo kwa o e disi ka ko ki kilo yai o Andrew o langa page. Yes. But a papela le Andrew. Oye pa uye pa pe le ownership pa mele or kan kalenga fa lenga fainga. Le ka ko maka kalngoye. Ava pe o le ka kalngo open ni o le post le nga lua mentioning o le post nga fai e Andrew no nga page. Ava pe le i published. E Andrew ala sa no le page Andrew. E pa ua ka kale nga le page. Manga kua le scenario le ka avali. Ava pe pakal ka avali pe maua la ke alu sa le speed camera. Pe va pe o asiaka le alu la ka avali. E sa war sa la unless ua maua sa o e leo. Asiaka le drive le ka avali, la ka avali. A la speed. E ko wale ownership o le page. Okay, lo le I think I kind of understand le si vai ngolo o sili le yatawa. Onga o le Facebook. Facebook is a vehicle. O le fa ngaka e publish ai le kelo mea and they say whatever they want. O le organization kongwale e ka kaunga direct ai lawsuits. Aleo because o le Facebook lo wa fa nganga ko whatever technology they're using e transport informations e reach le ngaka le meet lo fa pe mai wa fa le ngai lo via a kamali yang ongo le ngei la le mafuanga a fa pe or complain aleo e pesi le post le e le discussing o le post le o inga importing le post le samo whoever view it that person import a prohibited or a unlawful items le ngu lela avakul ka inga because o ke vai fa unga o famasingonga i Samoa they always use similarities i jurisdictions pe yo New Zealand Australia ka ngaka America per kangia in New Zealand this is how law enforcement arrest pedophiles ka ngaka ia importing ia prohibited images and videos because po lai ke New Zealand lenga lo kangwa view legally you are importing something prohibited something unlawful the jurisdictions o la yerku la fonga fa so ava pela o lenga kango Andrew momua kango Andrew post in on Facebook with his expectations
ia vaai uma ia kangaka. He doesn't have any control over it. It means o ia lai whailanga comments ia Andrew. Either he like it or don't like it. Ele laia pole kangakanga I lalo o se solinga kula fongo. Because ole whai mai le kaskas fikua. Commit an offense who publishes. Keyword is publish. O lewa kango publish. Le lawa kala ngoa ingo umanga publish. Ele ia masa se senga male students whainga le kango quote mai se whamakalanga nga whaisis. Pa wale mea, you know, it's open and close inverted commas. O whapea. As Donald Trump says, quote, blah, 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 end quote. Ole malia langa ole melo o whalanga kulo wa chacha ile lewangi la fionga la ole malia to. Because mai mau kupela kungu. Mai mau le kai mi e whalo resources and it's very simple. Ole winga la utala. Awalanga a fua nei le o tatu wo mai nei highlight wapi ole ongo lea. Nkako koe fo ila ia ile fa lea e atua ia se fulu. Ole ongo la lea le fa tula utala. A koe rephrase. E pei o lai na tala noa le au vaenga ia. Na tala noa I se post na vifo. Now, whether being a create se fake, but one man tuele se fake page, ai e mawhai e lisi tangata na tango create le account. Wai peka ke vai kunga mawhai. Whatsoever, lava. It was published. Yeah. First, not a fake page. Yeah. Second, ai kilo nge iai wau te lopo mau e tatu. Ai sila ne iai le post le wai mwhai ngau kako wakua. Ia, e ke whasanga mai fo I. Ai lang ole mene le pisai, which is, it's available, public lai lunga. O lai lunga le ngor, kama lea o longa polo whaila le akala iai. Ia, mana I tala nana e whai ai remittances, and blah, blah, blah. Na tūlanga whapena. O ruinga la lea lena whai tūla utala. O lea ua matua o ngau ngai ma modiang. E whai whasanga. I le sunga lau le maritoa. A o lea lai kāria. O lea whainga avere kangi. A le whale tua vaile. Yeah. Ma le sunga lau le maritoa. Onga o lea nga whai. O le instead lau le ese esenga la. O le mele o le post. Yes. A o le mele nga whai kuila e pa mari mongi. It was a lie. It's from the mai la fong. La fo ringa sao. Nga la ka ua mai lea kuhu. O vaile nga mali wai ma malau. A lea wa mua react leo leo. Ina me fai mai rungo le post. Mangkoe ai keise singa New Zealand le ua ko kongi e kanga kongi la fonga ia ila ko sa claim pe blame nga fasiokia kangaka. And o me se leo nga fai. Au mai la keise singa compare ko inga molianga ia nga po famakalanga ia nga fai le sunga ko le pamale ko fai le ale puli. E winga ia vaile ma la auli. Kusa lo ka ngofi fa leanga ia kamali anga ngi ka fa meola o fasio kangaka they are murderers. One of the casing in New Zealand taina pora. Les fulu lima ka usanga ngof sulfiko ka usanga ngof fal pui. Ai mai fonga. Ele ai se ser ka kalanga loka el fasio kangaka. In other words, ele mas senga anga pengila ka ngofi le fa nga ia fa makalanga akula epama la auli e cha ma le ala pule cha ia la auli. Ma vaile. They can be in prison, wrongfully in prison. O ngai peisi nungai whamakalanga se. Ole serious nga ko inga ya ula. O ai la e avere whamo muar kula fongo. O ai fo ila e malul kula fongo. A ai fo ia makua ikimu ia ma whakia kula fongo. Ole wakangia sa amai ai. Ole anta tu le malo longa popo. Se tau fiction mai le mai ka a le Godfather. Ele ona longa me kamaki o ye le tote. On tatu tu fo imela.
Seal Plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Whaongale tautua le Pacific East le masina toa te sema mamawa iloa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei se ina whailonga se fulu i aso tona i opa i aso te tasi manatua o loo whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whabe ai loo manoa fo le tātou direct transfer e te posi mai e lau tupe le tātou account ma whamoni ina fasili lungo le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no piliona mai, mo li pe tau tupe tu stupe iso se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaina whatina ina ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whatau i mangele. Pe wala au mai le o mar sa lau o tasi o nono. Mo se la lata atu i ante oen. Pe wala le tātu Pacific Easy mobile app po le direct transfer. E whasa wa ilo teimi ai mwese o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele le kresi masi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. Wa ta pena mo le Christmas sa uni fie le tali ta so me alo pakitoa. Se ilona lua pa lo Christmas ya ta ko di te foti sao. Pe malanga mo tanga te to lua malanga to fiti. Ma se fulu tanga te manu malo i ta so fa ilunga lua se lau lima sutala ilunga o lau my cash. Te ono manu malo i ta so fa ilunga pakitoa. Spuru afetala. Ma le lima telefoni 5G. Ai ele o ia na tusia mawhaia ia mea nga fuku. O le asau whaamani nonga o le vai. I le tūlanga o le mataupuna. Ele vai ia whalkula fongo peke whai mai e fake page. Ele oi sesi le ownership o lo suafa ma lo wingoa penga scam, penga poleale menga kupu i lau page. That is you. Ava pea sila fia Andrew ka upuse iwa ai el whamasingonga. I arguments from both sides. I can say ele o aunga avela o ka avale. And then the police will say provide evidence. O wheanga e iei le aso lea. Ava pea lai whaia kol ka avale lenga mole speed i luma i Great South Road. A o laukila lo Wellingkongi. Ele ka kaulanga mai le sala ia kia. Ava pea lai whai mai o le fake page lea ai le ingi evidence. The owners of evidence e pa ure kangaka leanga kango post.
So in other words, la sitting you la password. Le alau username. Me uma ia la amaka because these are private ia ke oi. E le mawhainga e kango e avesesi unless ua hack e se hacka lau. But did you do everything you can with your power? E contact le ono le Facebook, ma le organization Facebook. E wha mole o loa hack e le kangaka ia lau page. Because o oinga e creating le page. O oe fo eke loa inga lau password. Everything it could go inside a lau page. So ele yala se afianga wera pe moi pe le moi a publish mai lunga to inga informations ai sa ule ngor kanga kama me uma it's okay ka ke quoting mai ai it's publish information. It's a public information. Yeah. O lawa public mai. Ele ama se senga male marka mai ki a nga foi le right langa e se ia kanga quote mai ale famakalanga sa fa si all you have to do is according to so and so and so. Alulo. And this is the picture. Because I'm a 5 foot long fanga SSC sanga research. Ia le picture lea. Ai kongo ai ave e maka mai SSC. This is le evidence o le ale mea nga kupa. A whapea ngela leo ka whapea kai mongua leo ka ko wawai mele. Ka whapea le ia se vaila I mea whainge morio. Leo aver kupea ke vanga, aver kupea sapangi, aver kupea le kioa a whaunga. E ongo mori ka ko karangoan mero ko kikiroi. I think the law is not stupid. Like o le wingo lau whamakalanga. The law is looking at the interpretation, the basic interpretation. And if I for from the lay person's point of view, kangaka ile malama kula fongo, pe afa pe lako interpretation va pe folding ala lao saungi, folding ala lao o Andrew, folding ala lao le yaka ua folding foila. You know, from what you see is like that's your first impressions. Ele va pe ala e fa yaku va pe fa kali se ka ofisi dir kula fongo. Ele ma fainga mo li ai kako ile kala ngoa le post le plus o le kako ke jurisdictions. We have freedom e protect under ikula fongo ngi sila. Ele ma fai fo inga rich mai kula fongo sa mo va pe mai. Le la ma ko e charge o ko inga come. Because under what grounds? Ole winga lo kala war me ngane foi laut. Yeah. Exactly on me foi laut. Yeah. Ale la model. Ale wala toil tanga tale. Failanga kangi. Wa fa le anga ngaia. Fikangi sia ko I leo ye mentioning o. Wa fa le anga la ko ele fionga mingiska. Ele ola aulinga publishing ia swa follow leo. Ele ola auli fo inga kango fa ingole page le o Morio o Andrew Mowat. Ele ola auli. He was just quoting what's already become a public information. Ele ma faila even pe afa pe kango ngila ia ele onole o le page le e delete le post le. Well, wa umanga copy uma iskank. And that becomes, you know, was spread. Ele ma failanga e koe kango e koe au mai kua. Arawa ke le copy wa ye. What Lauli did afa penga kango discuss. He just mentioned the information's lower public. Ole whawhita uri la lela tato me I mai lo isi morianga. Ole whawhika uri, my problem here lau sunga le lo ia whapea ia. Mau te ro for whawhita uri le lea wa sa ia ile ko kele o lea kungu wa le mo se mautonu. O lea whako a ruak pia kangia mai la warai sa mo morio. A le o whai le mea lea. A o lea whakarikali le kangi fo I lea nga ave. Ile similar issue lena taua ye tuila epa o vaele nga mariwai ia kama na vale ai or fisiri la le fisiri lo ma fofo ai se ala o le ma fai ai fo I leo o nga fai exactly le mele wala to fai nga I sunga la ule mane to anga ia kuila epa marimo ai mo se ole o la ko nga le charge le o charge ia la ut. So fai ala kongo fai muri anga le au ngom skaka la ko fese kan. Yeah, under the Criminal Act, ole e kaunga. Ole nga mana tua mai la. Ole nga la ko ko rua le fale tua o vaile. Ole me maka ukia la nga. Awa aku ya la to fai la la to discretion a leo. Ya e fio mai e su o fakarikari. Ole ye ka ka le nga rua ku ku le maka upule. Ele fa kasi, ele fa lua, ai fa koru fa fa.
O le mea ngaka ki whaangoa i onga le move le ngā whaingi. O ke lo, o le fo ke loa isi fo i kamani i o lai ka kia la ko complaints i lalo o le defamations. I lima o leo. Ai le o move a leo. E le o move a leo. O le fesiri fo i ngā le ngā whai lau comments i le isikai miwa sola. O ai e ka sii, a o ai e ka koso. O ai e malu kulafonga o e ki mu i ma wha kia kulafonga. E le o whaia le ngā luenga leo. And it's not up to the police to say ele lava evidence. In ava peo le lako view lea. O longa winga la wala ko whaia le ngā luenga alfa masingonga. Wala ko whaia le kiuke alfa masingo. Pe lua pe kasi pe afa le evidence. Ave o alfa masingonga. O le kali e o mail fama singonga, pe o mele nga mau ar sango anga palemia. O le kali nga, o i ngā fu i mau ele ko o le kungu. Le anga au mai le kali e fama singonga, ma le fama singo, e au mai au ili le fama kalanga. Au le viu leo le kele nga au mai ele lava evidence. O anga whiala nga lava evidence i le charging o la auli. Ai o commenti nga whai le nga play mai le ia vaele. Makua i, that's enough. That statement o vaele nga maliu ai ku au. It's more than enough. Wa e blaming sesi, it's a murder. And ele ai sesi a charge lunga ko le murder. Ele ai a sesi a soli nga kula fongo piko sili nga makuia. Ngai lo le murder. I sesi ku, oronga winga o lai maliu ia vaele. Ele ima malo nga ingoa. Onga o wha makalanga ia nga whai. E mawhaila na o whape atu, e le aila se senga o le saung o le kala atu i le e pasa whai i lunga o le media, ma le saung ma le kala sa mueru le nga sau whai lunga o le media. Ngā wa ai, ma ka umai e urupo o kang so a ku au. A le saula ia kula e pa whai mai, i langa version. O le ua mauar kala o vaele ma la auti. Loka loa ia Samuel. A lea e whiwhelelelelea i solo leo. E kau se mila keise se lau wari ia. E lei ma se senga. Defamation is a defamations, but ole determinations of what meets le threshold le whai mai ele wa engol kula whongo le defamations. The determinations e wha aking o le wha masingo, ma le wha masingonga. E le whai e i leo leo. Ile mai kau akui le comments a Samuelu o langa wa ai. Yeah. Ai peonga esa ungoa va peor comments akula epa o leua maua. E ese. Samuelu as a witness, the comments akula epa, it's confirmed. Leua confirm. So in other words, ya mavo foi la au mai lola i leo le kangaka lai, parity and disparity. Afa peo sesi lei ke le longa malama se kangaka kauoloa. The public will be more in favor. E believe le kangaka nga. Ngai lor kangaka laifa pea ia o i kia ia whakau popo whai popo o ka mai kiki am popo so e li lifa le mawhau whau o le akungu ma le public e ka li kongu i le kangaka o lai ai o ngā kamari yanga se kangaka sa one of the dignitaries pea whakusa la le viua le whamakalanga akula epa ma le whamakalanga a Sam sa over ai e ulu popo le kangaka leanga he is one of the witness. The comments made by Kula Epa Peonga Zongo, he make a confirmation. It's like 95-96%. O maukingo. A le ala le ko iai, le ua kangi iai la au, li wa umana ave le tangi la au li whaasanga i whamtalanga ia. Ave ma le tangi a le wharetu o vaili. Le ai ma se mingoi e kasi o leo. E whaia ni mōrianga. I lesi kua kako mawhau leia, o I fo I e ka liwa po eso o mawhau. The Attorney General has a lot of powers. Because o I ka kaunga move in the Attorney General mawhai leo. Hold on. O lea la intervene. E whaakongu o kou me whai. Because the right to justice is not negotiable. Ole right ale ainga vaele, for example. I la koulenga kua inga e kula epa malimongi la statement. Those people have right to justice. O le floating around i le ea. Whamakalanga sa awhia I foi, I le foi kamari o le kungu uranga maliu. I le
le e afia fo ilong falkua ma ngo falo. Au le what I don't like is olai ngo fale official lawyer sili. Lei mas me. Lei mas me o faia. Se faila la example. I think o pa ki o le o kirisi masi like last year. E iai fa masingo le district court in Usila. Ma Casey sa faila ko statements, you know, against the Western Peters malanga pa ki openly. Ele i yao le po. I was saule fa makalanga le Attorney General in Usila. Casey Honorable Judith Collins. E wo nai kangakangi. And you're talking about charges. Le independence o le judiciary. Ma o lela avelang complain on behalf o le Attorney General. Ile judiciary ang Usila. Nga fa ko ese le famasingo sili ang Usila. It's a public information now. O le wingala o kala eva aya kulole lo ya sili i mewa amaka nga fragmented ai le kula fongo. The applying of the law and the executions of the law through law enforcement agencies that include the police, mingoilo, because in ngai ke kango sefer constitutions. Ale fako au so se fe le payback or million asiko kumaro. O ile fato nano fato me le langa o le matua le fe tau i fa fonga la tunu. O le wa fato ato e manu male lungo le ngolo yesi. Ai avelanga fau kuangan mingiska or pro ke kimidionga. Fa mon mole kokongi le payback or million. E paula yo me leo so ma ia yo or safeguarding now, and I'm not trying to single out langa o le ana sila fia o mere to tele. Le matua fa tu e se mare musu o le fionga le to fai pule tu lo le a e tu ali tu malo. E ke e pro ke e milionga. Ke release aku ai ngofo fa nga fo ile e au no male muli ta yo te yala. Ta fia mai lo inga ngalo ale o sa fa ko nga lo yesi. Fa mo le malo pe ia pa. A ole la ngofo le masakala o fa ile mea. Se fa fo ila ile o leo. Pa se mo dianga nga ole ile a inga re o ko ile ngo vaile. The Attorney General is also the chief prosecutor. So se ko a fo ia fo ila maila cases ke kele ia ko kele pe o America. O le Attorney General America lenga ora inga le you know the special prosecutor lenga investigating Donald Trump. Leave that on the side. Bring the similarities if I could say Samoa. Ilalo constitution of Samoa le bainga iva. Right to a fair trial. And regardless, like without looking at the definitions male afangi malfamaka langa le right to fair trial. Ile mafau fawar kama kiki primary school. Wala mala malama le right to a fair trial. But okay. Longa winga lai le kakaunga koso au ai elo yai elo fa mala manga mainga ya u aya farkula fongo mafaingo fa ko na awa ko ke treatinga o penga ele o fair la ila uia vai ele o fair le aingo vai ele o fair fo i ile aingo i ku au because o leo ka kalongo nge i lo o mai le issue i a o le yai le ainga o lai grieve ma fesili o mako ngofo e se ku o lai ka wengi pomu o mako le lo po inga kanga vale inga makanga. And that life and that family deserves all the protections of the law. Ilalo the constitutions were violated Samoa, and I'm talking about the government. Ile right to le inga esu e ai ilalo kula fongo po ai kongulava nga fasiokia nga ko singa le def ya itu au. So e ofila melo mai laut lo mai lauli kongu. What about comments lenga peolenga nga lusa ngo lenga fa kula pa ya vaile lenga fa di mong ya vaile. Why is the Attorney General not moving in and take over the whole case? Avese mai leo ma fa leo sikle order fa leo do not you know involve the case layer anymore at all. So se mea le case layer a mai official lawyer si. O lea e atangia mai. O fea tonu la ofisili. O le loia sili, o ia kaunku malo. O fea tu tonu ai ngai i majority o lono ofisa ma
Mauna ti oai kunga ke pui ya. O loia sili nga kui puia kula fong. Kula fong. Because o malo o lailo ke drivinga le development ma project everything le operations o le kongo I lunga o malo si anga o kula fong. O kula fong. O le mea foi nga ya lai yonga so se vai kaimia e vary ele pa ki le kongo. E ka kaunga pa sia mai murungu. E le mawhai se mingska ma se palemia nga fosile approving o se mea ele o pakeki. A ele approving mai ele au fai kula fong. E whaamatana o lau sila e whaaiala o le tū la fono. O lea ua iei vaenga ua lului ngai whaavai. E le ua te tau loa o na whaamauru loa apa au o loia sili. Ma le solo e kau kilo le mele ala mangungu waia ia ka kau ka ngaka whaavai. Ele se lau fasili asiata ona o le vaenga le lalo Constitution na Samoa right to a fair trial. And we can interpret ma define the word fair based on our biases. But ava aila le wingo le fair based I lalo le kula fongo. O le ale mea le kangaka lai ele o yaingi o ngā kamarianga. Ele lei fo le kangaka lai o kamarianga. E kakau ngā fair le vai le kula fongo. Ava pea ngā whaile comments a kula epa, a le ala I pule, o awhengi o baile, le swafod. Mala auli le anga kosa ile te foi kuau. Is it fair trial lower charge la auli based ile something we already published, public informations. Ai lele fai susu enga I kangaka. The law should be never fai kuau. E kakau nga fai kuau le kula fongo. Ile mea laika oko ai le manga onga kula fongo. O le tau watu ai la mala utana le tau ai se vaenga e ke sa ungoa la ngoa ua mo nga ofisiri me le tau ma pau. O le anga ngoa yo ofisiri fa ko fa pengo umar mla mo ane wo ka ngefu ngo me kula mai. O le vaenga le tau tu meta yela. A o kango nge ka fa pipi ia ku fa ngifo o le press release le wa mai ele fionga tabita ipale mi amale malo man ia yo la to stand. Au kango nge kau whapipi ia kula whaangi fo le vaenga lea mo le mingiska o leo ma le afianga le ua afia se si ngia o le parliament o yo le whaipule o le kapingeka se mingiska. E pe ia ka ngia mai walanga o isi morianga fou morianga la ia whaale ala tatu tala noi nei. E ka kia ese la le defamation a le rire mai Australia ma leo ia le post lea. Ai laka koko e fo i mai la le whaale o morianga. Pa mai ua karikonguinga I leo. O leanga kau pule la auli pe pule ai. O lise Samuelu marvaenga umalea la ko kau pule. E faise mea e moria I le ala. Mo le si whananga. A ukango la e fika kuilo umala malama le iai ele o ausitanga tula fono o le tanga te whaile ma fau e vava ia koi mei e kukupu mai. E pe ea kangia mai o lae I oe ai marmingi skau leo. Fato lo te tana noa wha kapengeka. E atangia mai. O le pe ea I oe ai marmingi skau leo. E sa o le whawhau e la auli mea ia. Pe a fua ku ia I le tūlanga langa o le sa o le mori maua le ar kama le anga va ai. O li mongi nga so a kulou wa langa o le koe whaafo I le mori mau. A lea pe ua eliminate ua believe le mingiskao leo maranga makanga ruenga pelo le meanga. A le la mako kango fie take. Mau ke iyo inga. O le whawhau e la auli le maenga malea. It would be interesting pula alva ngol kula fongo le ka oko le ki le o le whawhau. Because whawhau is not defamation. A mawhau ila, is it a new law o lai I le si kopi o kula fongo a ese fo ile kopi le public. Waiva pia mai ngi o lenga whau e la auli malvaenga lea ia le morianga o Pio la was set up la kodia ia le ala. Ai fa fea le sa ufa longo va kimi ufa longo I le kala sam. Nga fa konga ia kanga kavalinga. Ia la auli. E sawa. Na sa O le ala ai mawhau ila, that is a threat. O le whau e mo lia le ala. It's like a gossip.
it's a speculations. Because e mawhainga ka ko whaua se mei, o le kōtea mai le whaiunga. Ia au, this whole, le melo o chacha ingi la whiunga laulian male koa, it's all smokes and mirror. E le o whaapea o le mele nga whauangi, o le whaale anganga o le whainga malo o le fast. Without a doubt, o le waka o mawhai, o i lo waka o mawhai e shake le whaavai o le fast. Vai fol kangaka le take. O le take le kangaka nga whaavai o le fast. Ai, o accusations mai vai mai o isi morianga i penga isa ongo ai e peisi runga o le nga involve la au li whauwhaunga. That is not a crime. You have a right to congregate. That is your right under the constitutions. Discuss kalangoa unless wa ia se confirmations or kalangoa lea. O le la kaupule le fasi o kinga o se kangaka. That is worse. Ngai lole, oi ave le court. Oi ave le court. Nga whapea mai le court. O whianko moe e ko mai manga lapis. Now, the question is langa lela avatu lunga le bullet point o le vaenga le sirisila ile atunu. O le fisidi, o le hara involvement ala auli le mata upulea. What's his involvement? Ile maka upulea. Antou sirisila mai no jango tau highlight le vaenga le dusa. O le mafua anga wa involve vai la auli. O ngo le mafua anga mai ai le vaenga le sa mention nai longa ingoa e tuila epa malimun. O la ua mavaile, leanga akiusi le la vea o kamarea. Kuso i konguanga saua i ko kongule ingo le suafa o la audi. I to tonu le hit and run. Ma le tua lao le involvement a whepulea. I se so o mai ai lea ina ua involve pulea i lea whai mata sua. O le whai pule o sa lenga mua mua. Ona o lena whaamani no mai o ia o le wipi. Ia, aku mai se kala whaafai ngofie pe o class captain. Me vasenga. Ai kau sa ola faku ko so yele wipi fo ilele ale kape ale fast. Ia oranga ruenga umai ale wipi o so so elanga le o kau sa kia langa vasenga. Langa paki ma vanga va pena. Le ngata ilea. At the same time o ye fo yo le associate minister o leo. Arua ile maka upuringei. Mangua e loa markamale o Samuel. Man tu fo ile na sa no le sunga la au le mali toa. Wala ku soor kamalia. Ilanga mori maule hit and run. Ia it was just a song in na ia vo lele. Ai nga paula le kai minga ko erua ko lor kamalea manga ia loa. Inga ua rua ku mari upulenga isa ngongi. E iai markau pulenga. E faao o leoki. I lau sunga. Malefionga ia olo. It's a serious allocation. It is. Mangkua sa warka la foi lele fo mai la ika ia la ia oi. Ai nga so me la fasi o ka e. Fiki ro I matulo. O ila le so mai ai lo mar vaenga le. O le nga mangu mai kongu maskamo. O le tulanga le. I le fainga o le suenga. Mana tuala vetunga lo li o te tonu. Se I kau su la au di pe ye se vaenga ia. Tasi le vaenga o lai mo lia fa pea. Ele ka kaunga kango e faile su engalea. A o lenga fa mangingo mai ali o ina ua sau fo I ma public I lungo tatu fa talanoanga. Na uma loana ia faiale le sa I linga lea. Ma mawai mau tutu ma ia tilo o makua ke le o le case lea. Ko loa male lato feilo inga fo ile le ele mingiska o le komisinga o la auli. Malio. Hand over lo iai le so enga lea ma fa ma brief iai. Lenga fa mai nga makua fusi ma fia. O ile fa ko ila ukala langa le na fia. Awa o nga ruenga le o tau mo faila au lima li o mara wanga le wa afua iai. O se nga ruenga so zongi. Lenga o paso leo. Te aku ise ku. O makua paso leo aluaku iken kairo nga kele mawa. So o mai ma monga lisa de kai milele I maua se komisinga makua I paso maua komisinga nga o fa por paso I lungor paso. O le lana fai ai nole mai nga ruenga pise nga ruenga fiso soangi. Se causa iri ai lar kanga ka kongule. O le na hand over fai mal dala de komisina o ia mingiska nga komisinga. O lo appointe se vaenga. So su elo mele ama. Ma koso mai lo kangai. Ya pe ka ila e umar pa ku ori
Le usau fia la join le team ma le A team le la o. Ma le lilo yo mga kulele o le la fasanga mai e mori e mua nga yama. Le la tu puai e ina yama ni no le tunu. O la fesiti. Ua soli le kula fongo i le mele. Se menga se sa foto nga fa tu. Soli le kula fongo e le sunga ya lauli. E wa soli la uli le kula fongo i ma vaenga wo fai. O ke le lopo fel vaenga o kula fongo sa mua wo soli. O le memo mua so se mingska palimia mingska al kapengeka. O le warrants la ya lako le ngasangi el head of state. O le warrants because ilia nga mawurunga ele executive. Ele e pese se senga male warrants lai sa fai fam sing. E lau ki fai unga lalo kula fongo. I lalo inga ua va ai le afionga ya la uli mau fa alongo le ka pule kanga ka valengo nga ia. He has a right to feel e ka kaunga seek protections. Ele sunga foila ya li o le nga le sunga le leo le nga as a law enforcement kusa pe ke o lai ke le ofenga lwanga. You still oblige uphold le kula fongo. Ilanga ia va ai. Ele ofekaubi. Ava pe lo seek my foil mingska and emaria ke le songo ngani ya ka le amakanga avese la audi. Ai ko wai le title o le mingska because it's a sovereign state. Samoa is an independent country. Regardless pole ka ko view kanga ka lai ka ia le ko ma that's our right to express ka ko views. But ole title le hold laudi. That is one of the key title ile ko o ngai ol mingska makanga wenga nga appoint ele ko through the elections. Ai olanga warrants la ye. Ole warrants nga sangi ele head of state. E fair la le concern as a mingska. Pea fa pe va yako ye me o lawa ele nga ka nga afia ilonga sefe. A ye fo ila issues i lalo le kula fongo pe malio i ko au. E ka kaunga so e fa kula fongo. Wa soli le kula fongo no. Ole ko ngal kula fongo le fa me wa soli. Are they going to fabricate some evidence or make up another law ele approving a mail el parmingi? Ele kailo yai ke iwa wa yese kula fongo ele ilo la kungu. Pe ole kula fongo le nga kusi isi va nga ese ko pile nga sang ele head of state. Mangkua la ko nga me fa penga ka ke lo po in kula fongo la ki pele ole e faila ko operations. And I'm not talking about policy. I'm talking about laws, legislations passed by parliament. Afa pela o yese policy leo e contravene nai le kula fongo. O le policy nga ma ko mau o pages ma pepala kusia. Because o le ka ingo so se policy e au ma kula fongo langa ka sia e parlemengi. Ele solia la auli se o langa si ke la auli inga ua fa alongo o longa ola is in jeopardy. Move lo. O ila move ai leo. Leo sa ala auli fisili le kangaka mau inga fo ye loi. Ua lusi le trust ala auli. Police are doing their job to protect the safety of everyone, including him. Move lo ngaka la ngaki trustinga. Pole ase viu fa leo le ngaka. Amaka le suenga. Ai le voila wa chacha mangika ngaka ilalo. They were doing a good job to protect les assassinations. The second assassinations pang fa pengi ka ngu. Ele aku. Ole fisili fore le ka o kikilo ki po le ale pawa male maro sile o ku le la ko fa se fam singo. Wa le mai ka o ngel melen ku punge yo le ngo ba ku o la uli ma ka ka lo fo ya precious. Ele ye lo ya malo. A sa me wa le nga o fele wa mai le kula nga fa pe o fa le fam singo nga fa unga ba ko lo ya ka ai le se la ko lo. Ele marsianga leo lo ke chacha so sesia. What happened today, as I said before, is a smoke and mirror. It's all kusole kama fai sendle it's intimidations. Intimidations on we know next year is elections. Level kama fai faleanga. And ele ngola uli lo faleanga I. Wo faleanga I malfast. Malpaki. And it's very complicated in a way. Ole fast le ka ia le kung kai mingei le fiona ka kai palemia malanga pengeka. And at the same time, police as part of the executive
o le ele mings ka leo leo. They are causing all these kerfuffles, all these issues. Mai mau o kai mi leo leo. E wala mare mga kusau le il miskale leo. Wa e ka kaunga no miskale leo me lo kupua. Ai le isa me nga fai. Se evacuate example because I know this information is public. Luafe, I think 2020 or 2021. Angawa Maka Law School. I did all the checks because ele anga le fai ole anga mai fonga ele through le Law Society. I did all the checks. I saunga ola ilo criminal record. Ile official le New Zealand. And criminal record nga created luafe full law. Ila example nga kango fai ya. Luafe full law kingo fai Australia. Ai yei kanga fai le sol kula fongo New Zealand. Fa nga ilo ngo kango ave leo. Ava kui leo fa karin kudia leo. Fa mai wa loss le file. Ya, o kango lo mai kongo le media. Nga mai le media amaka long response mai leo. Nga o lo willing kongi. Mai kai mi o Miss Kau leo ia Poto Williams le Cook Islands le sama lo klas keke. Ngai uanga fa ele decision na Jacinda. Because all case nga fa ko ese mai Poto Williams. The view ele aise aya le mingska ele operations leo. It's fabricated. Because ola o complain ni imanu kau le official leo. Nga o le yo kongi. Sao Poto Williams publicly apologized on behalf of the government. Ya sauni seleni. So afa apela democracy le New Zealand ole alan miali samo. So in other words, I have confidence nga aware leile because of resources. The minister is standing between the budget and the operations. Ava pe aku le head of kainga ava pe aku CEO pole komsinga leo. Se o mga umiang si mako staff. E alu le mingska kalangoi o la mga umia mai leo ngisi staff. O le ale mafuanga. Kele operations. O operations. O ingala e ke fai aku ilau mingska pe ke fai kapengika. E justify le needs leo la ye. O a fai ilau le head o lau departments. O le kala merka pengika. Wa isi operations ngango ko briefing a mainga. Kipi. Ele o ka ua. Ngai la, kele resources e alu. I have confidence. The minister fully aware of it. Aka ko vai ngai democracy ngai New Zealand. E olonga lavla vele ngo se mingska before wa out le media. Wa umma onga go through le process. Briefly palmia, briefly kapengika. E le mele ka wa fia mai ngo mai. E public akula. I lawa maile statement na malo. We are fully aware of it and we will let the law to do its course. Like ya o fafkai le statement nga mai le fiona palmia. Because anga fa apea ngi e me ile palmia sefe la auli o le sui o le fast. Lunga winga o politicize le palmia le issue. Instead, e ka kau pea onga independence, le executive. Mankua o le palimia, o le head of executive. Lauli is part of executive. O le mingska o leo is another part of the executive. We are not privy to the information if they are communicating. I don't know. We don't know. En whailang, in my opinion, ilo lava mga kunga o. Wala kung ikom singo leo whapea ko. E me la kupea lau, la sofingar. O go ahead. Judge. Well, no anga opinion. Yeah, and this is where I got in our cases my issues to public opinions. Because ole means of a sovereign state, lewa judge. A oile judging, a judge, elesi elesi part of the executive. So e ka kaunga eva ai ia va peo ka ua ka kimiska pa miel. E ka kaunga o kalangoa e yele issue lenga raise mai la makanga bangari I la sung. Ai wa moanga la kusi lenga o kusi ko wai please explain. Lenga la brief mai ya o la o. O la na le o va lu peo e saunoa. O lu winga tonu na le o tau fai atu ai.
minister jo minister ele o surprise ele o poma la ia fawalo wa le la fa kula ukala le vale le yo mingiska nga sa fa ai ma briefly so enga le wa so enga le o ko fo i mai ai ai se ala nga le fa ai fawalo i le kaimi le va fa mingiska o ye fo i o le lo ia o le fa masing naudi fa nga kalo i me ia e se ango nga le sa ngo ai fa nga kalo i me le between you and me ile male i ko misinga le fo i li o nga e fa ko ko inga ka au filo langa o ke kilo kunga e ka official me le e o wa fia me se kasi ma you know because ola ya ile ko le duty of care e ke ruka after inga fo ila ka penge ka ma me fa penga langa o ko fa inga ma ro ko government of the day o le mele o ke confuse ai o le ioe ma le lei ko sa ia o fa winga me le o fa po le mingiska leo ia le mingiska fa koanga le wa kanga o so fa po fa kanga le lo play lo le matua le lo se mea ai kong yang ka mai o fa luma fa makanga o ngon me le o fa masias o fa luma me le o la ofisila fa makai le o se cool me le nga so nge leo le nga o tilo iskama ko sa ele o le nga test ile la ko kule se me o kupu ko se po o atu poloka fo kai official la ko wia makua I fa hardly at power kom singa if I look at this o le nga take over inga sa mo singa mai kai miale ngofo o mai si puli I find ka filisa ngoar kom singa o leo what do you think ilvanga le maliel melo sidia because anga sesele and o menga lenga fela ukala ke fa kai le move al palimia anga fa pe move le palimia protect ma fa pe I would be reckless and I would be in favor of lauli o ngei lenga so le ku so I'm saying that's yeah I will move le palimia uphold the rule of law follow le ongo sai male ki nga lo va ya ku so le wa koso fa ka ilang mingska le mingska o le simakanga luenga because always se lauli o le palimia appointing ales so all ministers eli poki palimia ava pengila SSC pe ke u fa pe le palimia ile makanga luenga le ka o fin me ngai fa no winga la wa makanga ile ku o samo ongo ke lo ye kanga kala ku on makanga luenga le fa ka kali pole ale reactions al palimia o i foi lo ile ko fa le palimia e mo ia fenga ka fa inga va pe pa o i lo kanga ka la e lo lokol le ko fa la so ole kali o la ofisili as yaka anga ka pe ngi ke ua ma fa fa le palimia ile va ai falkanga ka wa makal ku sa mo le soni menga ho o lo ngona le ya so o le pumoni ke loi tu lo ele fa pe a me o ka ko fa for la uli no le it's for the country yeah le nga o le o ka ko va ai o le tu wa we don't doubt ka ke le eliminating the corruption si Kongo Samoa the Aisa is makwa peya ole Aisa peya ole kiona isa ole yes, o le fasio kangaka, waru fasolo a koe Kongo Samoa, o le whainga o kama ikenge ki makulanga whapenga, waru fasolo a koe Kongo Samoa, wale o koe yei se vāmangi kulanga whapenga sa. O le mele o ke kaupole whai au ia. O le ngaki o le whaia mori anga ia. Ai o ko meki lava le inwao wala au le whamsionga le whai a me. Ele kau mori inga ia laut. E kai peyari keiso la uli ma limongi le molia limongi but for sure e appear limongi de case le ame e kusala mer case le ya laut e sa me lenga fa nga molia la uli kamingai hale ka pelo mai le penga le afia ya la uli le case le ame as a witness mo le melen ku pulfanga me fa pen why now ole kele me o mai nga kupu ngei o me nga fau and I feel like wa levanga fau me ngei in order to bring down fast. And it's e pea melenga kupu ya melika. Wale vanga fafau faleanga Donald Trump me uma la menga ye. Ko ko me sweep uma. If I penga foi la le lunga le la luengi le election of 2026. Or ko kilo ka kala pe arrest law la.
E ke fiu e kau mawhai e kango, manganga le mea sao. E nganganga mai lava I lalo palapala. And that's why we have to uphold the rule of law. Inga I mawhainga protect ai le kungu. E le mawhainga kako protect inga le kungu pe awha pe whau I le interest a kanga kako la iki le ka mawhai whaleanga le kungu. O lesi vaenga le anga o tatou o nei le mata upu nei o suu ma mea ngai. O le fo ikau ke whakarikari uma po fe o whai ele suu ar mingi ska ya olo. Le nga suu wai kui la epa. Ka vale. La lau e kui la epa nga oi. La lau e kui la epa whai me pio pio. Nga makua public ai lunga le fionga mingi ska o ngā ruenga. O upuhangi nga whao ngai olo. Enough is enough. O ngisi mea umango kuwa vangoa ko ya oi. O le mea la lea. E le langa waka uwa lea ilo ainga wa sakia. Me fo ilele nga fa mai wongo fo i ma raisenge ma mai langa le ka avale fo ilele ma number plate of a private so and so and so. O fea nga su. O le fisiri. Le nga aka ko wo su e la mio kongu ma su e le e le ila se mea kau ke koe ka aia ila longi fala ma sa salu ila longi fala. E ka umeo ka koe ro mkanga ka sao ka koe. O le fisiri. O lani ma wale koso ai kuila e parangambia. Pe e yaisu e koso ai kanga ka yaisu e le koso ai. A o fea ua fai ai. Wale koe pisa mai a le makanga ruenga I le makau. E fōlinga mai e se kākai e ia le kungur kai mingi e se kākai e controllinga le kungur. By the sounds of. Wow. Ole winga tele tatatu malolonga fefe ki nganga ma alili la wipuki ai le ma vai lava tatatu malolonga to fo email ia le na ngai liska ku elista to malo fa ai te ulunga ina o tamala le pi sa we to e feringa luenga fu ilele e umanga sasa e paulo nganga or ko kel e ngo mai lo le wori inga le nga o makala I ma paulo ko fa file muanga ko Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Alofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of Whaonga le tautua. Le fia fia te tono la o toi sui la wipu koko ma lau kofe.
na ole uma ia yo suka ele ingua na ona ia mama di porque minga ile skanga kala mo fa yakuri mo fa ko uma suire ipuki ele ingua mai fa la uma ko ya fa fe fo ile susua ma manda yo mata upu tawona fa so ina ole vaenga u te mana ole ata to me i mai ai lau sunga le li loia rapia fo I Godfather. Au te toi fia turi tu lia lava le saunoanga ma li ungar ka peneta le sa saungoa iai le sui pa le mia. I le taimi o se ei mai I se taimi le tu mau. Mo sina taimi au malanga pe au wei le fionga le tamai taipana mia. Kai mi kongu wafa ko a manu mai irunga mo li mau lea wa public lea tunu. Ia tau pule pulenga ai mai se le hit and run. Na so o I lava le vaiaso le sa fono le kapeneta au avea le sui pale mia ma pale mia fa le tu mau le nate ma amai ila na saunoanga aloa ia ile lalo langi o sa moa ile ngato tutonu le tunu uma le tafor ke lopi o lea ua pasia o le a au vatu ni leo so lua mai de kelo me sa ia forfolanga le lua va nga ke mga o koe karangoinga lua o le afa me ese faualo ma le case le hit and run va ai pe ia me alo keli ai me ese man ai o ia le sui pare mia por par mia nga kai o le ante ko vai ele iai se ai o ngam forfolanga ai ko sui ma le o mangungu ia o me le so ile ito sau lava sau no nga le fionga sui pare mia ele ora kasila le vaenga le ua mafua I le nunu fa pe. Lenga o lena mori mau le sunga le leo si ni e rungo program le tokte ia e vai so ne nei a lio. Ua fa akolu le fa nga assign team ma leo e su el hit and run le fail. Mangu mai luma le mori mau o tama le ua ilo uma le aku. O le fofo muli o kapingeka. Bon malo. Sau de kali o le mkua pa kongua o le a mai ka ko le no sesu ia peita ia lo fina ngalo le ina o to e fio atu te mai tai par mia ia masuia I lo ma vaenga fa maka anga kupu le melia ai o le a e mafainga e valvalia mia fa mata o le alo ia I leisi tai leisi you know o le ngai u fongor ka pengeka ia pe nga o fa le mai pe fa piri e ka ngaka a o leisi me faia. I'll leave le fa ungal kapeneta ma internal operations sa kapengeka yala ko ia because I believe ele manual how cabinet make decisions po I overruling le final decisions but etawa pe a fa pe a tautiva ai ele intention o le afionga ia tuala leanga because okay loanga ngala langa se manatu fa pe o le afionga sui palimia ina ia mau se for mata upu and it was a good intention on all name ma foanga ave ese uma pari se influencing le organizations ai avako kanga ka ele aingi la affiliations they are non-biased individuals my overseas e faia susuenga nga maila ele o se dipoki ave sa o ile kapengeka ava e baseline in terms of le terms of reference e set ele malo wa ko inga susuenga fa pengi so susuenga involve ingi specialist skills fa penga fa ingi usila e provide el malo le terms of reference o mea ye officially ko ka mo fi kalima o ainga la VI ku au kele ala e set up la terms of reference ngavele ingi leo susu ole inga wale ka ngule le me pesanga pe lesa announce le afionga ya kwala ngala ngonga fo ilo ngola ngonga fo ele le tracking or case le because we all have suspicious kanga kalenga involved ila ko le ma ua fo I witnesses ma fa makalanga nga e yai kanga kala involved ai o le fesili kele ala le ku ul kaimingi ai sea ngale fa ka nguinga and who overruled that cabinet decisions? Is it a captain's call? Or is it a majority o le kapengeka nga
ngalako rule in favor e abakung kanga ka susu se mamangu o mal kaming ele kupun melo kup so e sa ola so nga sia ka anga fa pe fa ka ngun menga ola bo moye le maka pe fa pe ava O lengo buanga le whakaronga ngā li o le sipai kaimi. Ngā le lua ko lua la wala ue kongon makanga rung. Ngā mai a onga whaasui sui. Rongo winga ele aim te so la ko e qualify fai susu enga ni. Ele aim te so la ko e qualify fai susu enga ni. Wanga li o amaris kakaren ka ue li o ngā ko lua la onga mai fai ya onga ni. O le sim ka ufolele. O le ale umbia o ngā ai evidence o se whamsingo. Lima kausanga o forever. I cases o murder. It's for life. Especially apea whapea o ngai whaila o kala. E iai cases inge ngisila pēla o cases longa ka ua teina pora. Yeah. Fi as fulkau sanga o sa whai teina pora e konga whal pui as ser ka kala whal pui. E o mai kaimingi, o lai whaila wha akingo aso su e ngā leo leo. Angi usila. E su ele ka ngaka. Kongua ngā lainga ngā oki ka kala ngā chacha i teina pora. O ngā. E ova male milionga kupenga ko kongi e taxpayers ang usila ya for wrongful imprisonment and ava peo se case assault malea ele umi pa ole murder onga ka kau lava onga meet le requirements or kula fongo o ai nga avese le ola because ele ma se right to sa kanga kanga avese le ola le kanga and ole case ai ku au pe fia kausanga e paua e paua se o ka popolenga i Samoa. Leanga o leo ka mawhai ya e politicize le issue. Yeah. The issue is someone died and the death was caused by someone. E lewa penga angi se mafui e penga, lewa penga lulu se mafui e penga angi se wha i le merenga i nga oiku aua. Nga cause le death. Ile ka ngaka nga operating le vehicle. E le va pe ala ngalu le vehicle nga ia e ye ka nga operating le vehicle ai o te le lopo le ale fa finga ta even till now o ke le lopo le ale fa finga ta ma fa musua le ngo ile ale na fa ya tu la utala pele wa mama e na tu lo fa fonga ku la sunga sa uni ma sunga le atawa o ia fu ila ukala le ke fa ya Pamaka wa mama ke le sila. Are ka inga ma fai ngā malo ianga mingiska ma ngā fai pule wa afia. Wa ka fio fi mama wa ya le ngi ava ko ngi leo e ma fai fo ianga volunteer ku ngi leo la lava ku per malo e fantai. A ola au ya le ngi au wala fai ngaka. Ore ka mito su enga pa aloko I fali. Na o fai ku la ukala. O le alo fafia me kulo le langa e nem fai ko ku e pero ko per mi ku repa. Because I believe o yang call our finger ku o le me fa. Ele la vale alo fa I yanga mingiska. Espenda ile ku pele ale malo.
Se milionga. There's probably a couple of thousands or pero sila wa fipola. Ele ka wa lingoa ka ulele yo nga mingiska mga faipuli. E yai se kiu ke fa pengi okay. O ke ku leo. Ai le nga wa mingiska fo mingiska yo le afia. Melea. La ka ko bo su en mem la mi kong. Mai le no mai fafu. Mai le no mai fafu. La nga ole sa kia lingo ole kom singa. Le sa kia mai lingo ole audi. Le sa kia mai of purai. Same treatment. Le nga yo so la fa wo leo. Ong pang ka yo. Ora winga nga la ofsiri le fa yatu. Ai o so fa no yes leo o malo. Mingiska fa ko anga o malo. Ai ei ko finga ese ai. E mawaru ngā kuru mingi skai lor kom singa o leo. Fa ko I kulanga o le au fai kula fongo ia. O le au fai malos kula fongo la yo. Ele I sanga fa ko fala inga fa penga. Le o vai mai ala ka wa ngo inga ka wai. Le o so marka mai kule ngo so nga la. Ala sanga ngo fua ia ala ai le ava ku ia la leo fa fo su so ngor melea ona fa to atali mai le fa msingo nga ka ko. E lua mea loke I la uia va ai. E ongo kupu mai le keisle la auli. O le mea moa o I la ongo fa pel malo. O mai kaka fai susu ongar keisle le la getting worse. Someone will get hurt. Ma lesi mea longa lua. O le keisle. O le kule leila lenga. O le keisle. O le a uncover ai lor ko a ke le ila ko le la fiko. Yes. Ongar ngein mafuanga I lalo le Criminal Act 2013 the section le defamation. It is a defense under this section if the information published is true. O ai lai fo lai le owners o le proving up true. O le kangaka le judge. Pa ka ingola auli. O nga ia langa ka ngoi present information ia ngai lunga online. Prove me wrong or otherwise o ke le creating a information nge. O inga lai me I roka ka ye la fiko. Wa I la fa pe lo le famasingonga. Le la vakule ora e mai ai o elea. O le saulo ngoi. A le la vakule ora e mai ai o elea ma fai sau e fateve. E ke le o le despite le makanga o le kakoku o le nga kupuangi. Because o ke lolo wa alu mai no social media. O le nga lea wa mau ke lo foi le mala mai le fionga I ala audio malito. O I le la uncover ai ma unearth ai mea like kakangu lalo. Because ele mafai ava pengila ko me ile o leo fa pe oops pe ia wa kako overreach. Yes. Ko e au mai lai kua kako charge. Me ilo la lo ia la oli. Charge lo leo. Su leo for defamation. O ila le su leo. O le ming ska o le malo. Ko su o le malo. O le peila o ngai sa ngoa sia ka ile. Porque mi konwangi ka o longa va. E le ka kaunga ko e lokea ese officer ese makanga luanga leo. Le issue lea. O longa ko kele o kakale affiliate. Ko kele o kakale Absolutely. O le vai fo le PCI o se mea ele angar ka ko vai. A o se mea ngafai le. Yeah. Oh yes. Yes. Onga o le ko ke vai ngi. O le la fa popola o le fam singonga le fa ya me. Yeah. Mai fo ringa fo la kap ke ngi la o le fam singonga le. E babange mo mai lo la nga ngasa le. A me so le malio. I kongo fam singonga le. Le la ka ko vai me la ko pungi. Ma le la mingo ngi lo ia ala uti. Ka koso mai kanga ka yanga fai kala. E fai fam singonga. Mo ke manga o ya APC XYZ. Witness. Mai la le la fai fasili kongo le ko. Ia ko inga witness wenga le ko ri manu kuspa ia. Ka ko mai o fam kalanga o mala fai ala sa. A vo ele winga le tu vetu. Wa le tactic le vatu tu wa nan o fai atu. O le mastermind le o la ukiru this is my opinion. La sa fai kuila e pama, la sa fai me walanga o ia. O le tactics le fa o nga aku. O le koe fa malepe au ko kongo le fast. Yeah. O le me ko kia le fai aku. Ia koe fa malepe kongo le fast. Fa afiko ko ila auri mfia me. Ka u ia via me, o la auri fia pan mia. Ka ia o koe nganga ia me ia. Ele koe nga kia ia me ka usir fia umare ko keli. O le la ka wau inga work me ia. La koe fa felo to le nga ia. E kalepe ai le la ko fa lo koe fale. Ai kalie e kulo ia ile wanga ia. Le la o koe amaka nga koe ma au fuari i le vaenga de yes. E understandable le tu o le pale mia i se makanga ruenga. O le fesiri la.
ka ole makanga ruenga ni makanga ruenga pe aku usesi ku ole mingi ska ole ole mingi ska fa ko anga lau fali ai le par mi i le mele ole wa afia mayanga anga fa fea le kau pure pulenga fa ole o ki mingi ska fa ko anga ele ka wolo nga ola su enga mea pe fasi fa i kanga sau pole a ele o se kanga popo kulo fa fonga Samoa ole tangata soifua nga la ku man muni mau le fo wa yaila ko su enga le nga afia ai le afkari ole le sa ave sui komising o fenga paruka le involve mai ai o ingang fa met kambare ngaru ave ye fanga le o kanga karo ia sa ka ku le o le la ia fa angi fo o le ia vaenga e va ku ye mo maule e ka kasiar mele sila ia i male a le ai sa o pen makanga ruenga le no winga a fa upu fa ngofie pero ela audi e kat ko winga ya mele i la ua e o yaila se fa lilo ele ku o fisiri ku kasinga o operate o ko ilunga o le balance o officer po le ko ki operate personal o fai ko discretion ilunga onga o le fa ya ku kula epa fia menga onga e sa fa ia parmia I run mai la audio ngai pule ya we nga faki ngai fu ale o le finga ngalo tu lo le fa fonga ku a me mo ya le nga ye run ya makanga renga sile nga pawa ko a wela nga ale wa sa mai ai male a o ka le o fa inga e u ur makanga ruenga nga ke loa this is the only makanga ruenga a mawero di ma I'm still in Malonga leo. Ele sela zonga siaka because anga fa pea nge ko ke vai ile balance o informations I lungo le kula fongo. Ele ese kulang fa pe yung kup. Memo mua o ke le lopulan motivations ile o le nga lainga charge loud based ile post lenga ka ko vai nge. Ale post ele I publish ele auli. Nga faile comments ala auli. E based I lunga o lawa public information le post. Ai leanga kangi akula auli e yai kakaro ka pulpulea le kanga kavalainga pol fasio kingo ngai. Ai ngungu leo mafasanga disiku. So e ke le yo le issue le la mau ile la kali le ke le ofisili le ngumi ngile ku. O le case lea. Okay, loa ke ngi ko ma fau le le ke mingi. Pe uma o ka ko se. Ongo I la ka koso mai nge lo I ala auli. Le ko ke leo even foi la le post le la fa ali post le I lo morko o le post le nga la inga faila comments please tell me this is not a public informations ava pe le public informations o fea ku la fongo pui because le fa pe o Facebook o se ku o le Facebook o le kampangi nga ola ile fa le Facebook o le menga le pui le post le well good luck e ela usili sa uni mongulo ka ko ilba ngali ole se senga le retreatment of pule ma lenga rungeia pule I kukuila fo I mai fa malolo ku ile I conditions of pay ai sa me wenga se ya la ulima ele se pay ko ya la e kolu ko inga pay me momua custody pe afa pe ai fu la mengi o pay I lunga le risk o kangaka lea manko foi sos kangaka e charge you're not guilty. O ka kou biases leva pe ua make e lawa loka. Pe loka, that person still entitled to be innocent before, because it proved my court. Ole pe singala ole custody. Pe afa pe ole la ka fia o e falkula fongo e kokongo o falpui. Pe afa pe ingi risks. Ole risk mua. Pe afa pe o se kangaka e ongo afia ele se kangaka male ola ole se kangaka. If you are a murderer, ele ai se chance ma fai nga yalu kua pe in conditions. O le peo longa lua, pe afa pe peo loi, with conditions. Ele ma fai nga travel, ye sau ki saingi official kami umma. Ai fua foi la le risk, o le ale risk e pose ele akangaka. Ma le peo longa kolu, which is the good one. Yo peo la large. Ele ingi conditions, paule mea ia e loa le ato o le whamasingonga, ia e turn up, ai e le whapea la restrict, ia lau freedom po lau liberty.
Pela o lenga e sau ngoa le sunga ya pulea in melenga lo ko kuila sau ai lo ko ai pay with conditions. Your right to fair trial under the constitutions e ma fai vo nga fesilingia inga o le a konga le risk of pulea ile ko Malanga fair wai. malang fair wai. No risk. Is he a murderer? No. Does he have access e ingi va lele o se sikisengi o se sia ko no. Yeah. Pe fa pe sola mai ingi pe sola ku kuila. Nga umar malo servisa nga ko ki poki samo. In other words, ua le fair le ofisa leo. Ma conditions nga ko urungo le pei o la pule ai. O ke fa fe kai le lo ia le nga ku nge ye finga winga le pei o le fionga ia lauli. Because o le pei o kongwa nga fe kawi mo ila ko le like ai mafo fa wai vi wais kanga ka anga le chatchinga ku le pa ya mafo fo o le sa ka ku le ku o i ka ke mafo faula ye sa ka ku ai fa fe ila ko o le ka ku ka mingi. Awa ka ke va ai kanga ka. Va ai le title la yer kanga ka. Inga ia ka mafainga yangi mitigating factors. E fu ai fa unga fa pengi. O le melinga ia ke au. I have a theory ile mafuanga nga linga ve sef pule ai mo le makanga lunga leo. And I'm sure you guys start thinking ia awangi excessive pule ai information here ile case le asam. Lewa ve singe associate minister leo. Ele ko accessing information. Ele ko ye fo isanga power fa associate minister. If I yaku waingi officer saying ya leo. Amai li poki le ngo fa longo. Mo ko iseme. So it's like he became a scapegoat. They set him up. Ya ke o ke fa ngoa ya onga o I it's like olofia. Ongos fulmo kopka sanga kalunga ko independence. Yeah. This is worse than be colonized. Like ele move leo lenga fai. It proves Samoa is still colonized, but sadly by our own people. Tarufa. Malo fa dai on wo vai juri tanto taimi e le tatu wa malo fa lo ngi fa I wele nei wa tele le vai nga wa tatu fa so. Ona wa ese fo ile nei vai nga wa tula I mai le nei ya so man am tango de tau sanga. Fa pe ai a tonu le ata to fa si fo fa fitauli fa mai anga ngisi o fa msingo ngo lo loma ya ai le ai ya ai o tanto manatu e se fo il fina ngalo le tua la dobia io na o ia si la fia luma ma me uma enga ke si la fia mele I kukupu ma mea sa kukupu ya a o lo tausa ili lava po ina tutupu ai e ya le taimio nei me uma ole fesiri fai utatu tau ma vai ona fa filo ile le sita tu malo fa longia fionga tu mana ve misiru kisu olea se moving forward mo le vai nga lau kele le ku u mangi me o fainga malo ma le kula fongo ma vai nga uma olea se ya o nga ma se le so nga ngi me nga lela te minga se o le ase le songa o le ase o onga o le ase fe au o momori mai ai makulanga uma lava ia o se fofo ya e fai mai ni o lo fina ngalo lo sunga lo ia na tule Ya uia e te tā lava la uia vai lunga tula fono. Despite we have been an independent country for over 60 years, o I ile melang kupuangi e koe avela uma fo faule vai kai mi ngaka vale ngai luanga lau. Yes, it's different in context, but it's pretty much look the same. I se siku, kalosia o iai ngongofo Samoa ma makamaka ringi kaimi. A se au whapele kongo. E longa winga ele o sefe male o malu le kongo o I kula fongo. Is it the law? Is it the lawmakers? The law enforcers? And I have to make it very broad. Inga ia mawhainga whai ele whai ungar ka ngaka ia malanga ia ai. O le leisa amoa kai mingi. If the same thing happen I whangau, ma whangau a whangau o le akula I mai fo ia vema kai kai, do I really want to see from my grave or drag whapea ia le whaingau? Inga wad wakura ka avale le fionga ia la auli pia whapea whaongalanga ka avale as a minister. O le halva ia leo number plate. O le halva ia leo le property ia malo lang whaonga la auli.
He's one of us. Anga whaapea ngā makua I maku ia se sori kula whonga le whionga ia lauri. By all means, please, exercise the full power of the law. Ai leo vai aku ngei le mafuanga. Kalo whai. O le whaale anga ngō le kungu. Maybe o langa kau mawhai whaale anga le fast. Yes, wa achieve le lako target, wa achieve le lako objective. Maybe o langa kau mawhai whaale anga lauri, yes. But o le fast ai. O le malo ai. So any Samoans, wherever you live, o ai ale whainga malo o mai ka ika kou, e kau ke velo aso e kau mawhai e whaasao sao, ma kau mawhai e drag mai le awala ngā lainga kako whiwhilia. A o le mea nga kupua ngei. I hope I'm wrong, but a whaapea le kefu le whainga malo le ngei, e o aku lua whelu ongo, we're gonna have the worst. Because o I lea la o lewa whaolo o kau lea kungu. O ngei le mafuanga. O le ingoa le before ai le I o mai le ingoa nga papakiso ai la auli. Le wa tea po o longa ingoa ka wala au. O ka mali anga o ngu malala whanga. Le kau ave whaipule. O le ala le kako mawhau e kau ke vai aku ua drag mai whapea I la kou ro kau ave asu wafau ainga. O I kongu ai kuku mai loa I ale au manga. And o I fo I la kako vai lo le Samoa. A very patriotic I ka ngaka ngala ko ave whae aia. Mai o ka ngaka fo I le kokongo le panemengi le kaimingi whichever party they are. O le majority o lako I kumaronga vauti ala ko. Ia ke a ula a o mawhawhau ngei e le nga o la auli le afia I. Afia I le kumaronga fitfidia la auli. Afia umai ai kumaronga fitfidia le whainga malo le kaimingi. And this is where we have to look at from a holistic point of view. Are we safe under the rule of law le ia kaimingi? O le kalinga la ka oko I le malu le kungu. In the next, say 15 months, o le awhai paloka. Whoever we're gonna choose, we'd rather have someone o lai e lead e lavea I le kungu. And vai lesi se fulu, luas fulu kau sanga mo le kungu. Ngai lor kangaka lai mangao. It's all about me. It's all about me and my friends and my family. O lai loa sa moa le wingo le fa makalanga. So o le songa nga mo le ia ke au mala wiva I le mena kupongi sa moa. Kali ko lo fsili ese. Malo faftai. Le tau. Ese mai I leo. O ke lengo riska ka siringa ke lelo mamra man ka upunge o lauli. So ilo sabula mo lo fa ngo ko le sanga fo lauli langa press conference ka fa ngo mo le famsingo. Ko fa ngo ka ko kala fo mo ka ko ma fo ngo fa nge fefi. Ngo fa ka ila ile usangi le li se awala. E mo fa yo sa ile la mi ko. E mo ka upunge. Wa lauli le ska ka ngo fo ma le ska ka. You know, lauli ska ka fight. You know, ele kiki le finga wa asam la wanga le finga le ko kongu la ele li il ka ngaka e malama le ka pungi kap kingian me ko aku e mali o ske le lo malama I ka nga ngo lo por ko lo le e maro se ku lo mira la malo fa jai ole vai ngau ti lo wia manaya wala ngai mo umaka ko le songol vai ngai ka ko atu no marolonga o aulaya a ye se fe au ke kilo ya ul vaenga le wa kwai mai vai aso fo pe o koso mai le mongi mo kudepa ora po moni on me ka un pai langa la le winga na la tala fai wa amaka lua fe lo kasi ele ai se sirunga ko ai sari lua fe lo di mai le se sirunga ko kula fongo ale wa amata fai la au lim fa ka inga I mingiska maka ka e wala ngale ko na molia lo au to vai ka ko ya ia e u ye ese mao I singil si case nam ai jaula ia ai se o ke ko siria u mo tali sitting of ko ai se le songa le mo o ma fanga o le a maka ka ko so mai lo ka ka ia mo dia defamation a maka le lo la por verso fo e tanto vai tu sau kong ro po koso mai marong kama ia koso mai marang ko inga koso uma mai kong koso mai maulolo mo hoile alanga le o le ka ke haru pro kala mea vai ku ngava fu e mingoi mai a usosa angin kos aru te vai tu ale meli mai de sia u le sia u ila muku asin
ane meni mai fa mai o le ua kapenga leo e fai le me foi le extra treatment o le la ko so ko e kurisi fonki kurisi le wo ta wa jo wo musu mai la wa ngir kosi ala fa sanga ku ya oi Fasa. Visi le foi o so mai. Le la fa sanga umaku ya Camilo mai la ia le i yo le la Camilo mai fo ia savea ma vai yo ia ile vanga le ya ai le kai o mai ke ya la mata tu manolonga ai fa to fa mai mo sunga ile loia kasi kamia lang on maku kamane la sa or kamai sa wi sala ngiar ka ko por kalami langa ia la vai ngor patal tu fa tanong langa ile pese nga ka ngafi iyo e mo miela le fa mani noina ya ai na mau tala le pesi or pesi nga kusi mai sa mo kang malala ai usu ina antu ni ia tato ko si america ni sila tato manolonga foi mai fa fero itor mana ve misiri kisua inu ngor tato por Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Savali Ivanu Oleata Oleoti Le Avenga Wamamafa Uato Alia Isio Uva O Te Inu Iloi Mata Ole Polonga Wala Matia Osio Uola Ai O Te Loto Te
la Wasa o loto para pai loka o ita ele o se pangota Wasa o loto para pai loka o ita ele o se pangota Si mai si o uto Ole lau amitango ritu sanga asolo na lua filusu lima. Ya ole aso fai manto tai pe ona fai atu le aso dafi. Ole a mia le songa le lipese. Se so mai ua matua fa me melo tanga te le pese o tele o fenga na no for fa me fa no pero ya so fo ya talo fa tu me malu se Samoa ya se foi le fonga mai studio le tua ia le tua fa peona uno no swina le vai le ola wa ma sa watu malol tama malo fo tato ofisa vatala nei la fionga le taua ya ma to fai malai se foi le afionga i loia ya malo le tua mua tu la tu sanga ya le wata tu se e masa fa tu fa funga na tu le lua lim eu ya vai nga sa tu mai sa mo taiao o mai le afia ya o fa so ai le tato por kalame ya ai ua foi le foi vai sei ro pepe tulanga foi le ya so ma te lo ko so au tatu le telefoni nai fai mai el to tele ya au te pole na o se kia ku ka ko audio ai la tatu lo ai le mata upu ma le vanga le atu te lo o ya na fina tele au fisili ele mfinga ukadia e winga le pese ya le wo so mai mafio mai to manavi so no ia afkai waranga lo fa fonga le ku foi ilo pese so ai ngoma fa le waranga le ngoma o le pese nga ngoma fo mai finga ngaro fo ya Sam le ko ke pisa ngai ya madilo Sam le ko ke pisa ngai a pese o le fa kingo o le pese ya ai le fo le fisiri fo le ya ke o po le a kongu le langonga ngai ke o ngara inga e ku sia le pese le ma vea o se mka pu ka ua walanga o le ko ke pisa ya se ra ko ka usanga po no ka usanga ka ko pisa ya se ko ke le ka usanga le wa sa we se pese fa malo fa kai le ata wo mo fisi o le pese le ya le lo so fa funga le to fa asiata o te disia so ta mai asiata te ya pape me lo ia se mata upo fita no ia te au o le pese la le o se tusina au mai sa mo o le pese na mai lo la ia ma felo ai mai ma talo no mai ia o le tama foi le o lo wa tali mo si de fia e sa mo ma o tamiti o Samuel uma o se fa na ia te se fa ngau la va ia te e ai mai ele mia Ole awori u mangi i le mako ai ngai sawa isale longam sala lava. E ai mafai maka. O ngai ka mai ki u mai fai au fe au pe u la ku sawa. Pe au ingwa ia pia ma e fe kuri ngai so le fai ma fe au ma fai oso sua. Wa ma si de fiafo. O i fonga le polo i fasko. Fasko. Ma fai e ko finga o sua fon ngai mako. E ngaru le u ko runga sala lava. O le uso ko manga be au ko manga be ku fa. Ngofo kiudi i fasko o i fonga po le ala ko ela fo kiudi ko ngofo ku sale long le ia ile la blaiki le i ka mai ki e anko mai ke mani Samuel mai le afia u mala o ria i le mele ko ile mia le sa ba ia le po i pale aka lenga ama ka man ka o ka mai ki u mangai o ka kingo lo suafa le ngwa so ma ku ngwa makai o makai o fa nga usu Yo su ale sa vai
kupung kausi ya sa leanga ko ma nga be ko o na ko fa au kama la inga sasua ya o i te kusia na le pese o makua kusia malo malama ko i langonga o keinge o ole vaenga la lea ai le isa no mai ia le fionga turman na be e tau fa so ta ia malana sau no nga wala ngai moni o no na mau mai la so ta inga mai Samoa isi tasi fo o tau ai ngor sunga ya Samuel na mo molia e ai ia upor pese na tu si ai se pese be na ia ma e kasi ala kama pese nga longo mai pe ma fai no usa ilia nei tu ia na ole angko de sunga ya Samuel Samoa ole fionga turmana por sunga soa la na no so ta ilo ia ma forward lo ia upor pese ma tu langa uma ai pe ta ila uto va ai fa le ia tu wala nga umar ka por kalam au ko hele fale o ko fa longo le ia de pese na tu ngam o va tu le ala sunga soa e pe o lewe e to e tango to e tu fa le ia le pese ma to tu sia ai tu si mai i langona pe se tangi o le loto tamale ia o le lava sa o fai tawina le tu sina au mai le pese tasi ale langona na o tau a faina ai le pese o le langona o Samuel ko kongo le po laingo foi kongo fa pui ia ko mai lo ia kia o kango lo usa wo fai kau a kua longa ia longa kingo mo longa mahofa ua o kilo aku ia ionga longa la wo o kango lo ia ko form up le pese fo pai ma fai de card e kukusa malo ulangonga lai fa kua ia Sam ile kua o le kua foi la le o Samuel kongo fa pui ele ma fai e se kanga o sanga fia fasioki ia Samuel o le manga o le kua lai ka vainga langa da mi o kongo le kua le kongo Sam le kau kala ma ia fa o le menga va ai ia nga maka ai le se kala ngonga fai le ku ale la mo le sa va de la ko fo o Samuel ele o fai nga fai lo fo o le si mea pa fi fai loa o le fe so ang sidi o ngamongi ma ku nga mai le ai ma lo se la u pa ki ngonga lo kale o le anga pa ia lo ma le ku lang a ku sia fo lang pes fa pe o ke kang ia mo ma dinge o mak o la ngonga nga sa fa ia a o le anga pa ia la e kele lava o le so nga ia kia u i la kale ngi ma le fo ia walbo ia la kale o ke le feste fo i ka kala le mea mongi kongo ka koku pa fenga lo la ngongo Sam kongo fa pui sa fa pui mo pe o ula ngonga fo nga sa ia i kaimi o iai kaimi o ko ngai ni lo kan ngor kaimi o ko ngai ia o ro la kiki pole uma ko ke Sam kaimi ia a kaimi ia le kalongo ia u ngo iai la ke la kiki o ila le ma fo mo yo la ngonga
Malo. O le tele foi na fatunga momo o ye li to tiro le tunu ona fatunga fo ia le sunga sua na fatuina mai o ye tai mo to ese na pe pese fo i wa me mo ia ku ku me fo ko fa matara tala mai fo wa le nga o fatunga na o ilo a ko ye kanga kaile i o le fare pui pui me ala tu por fare pui pui o nga le fia o ile o le sia o inga nga o le sia fia e musu do ya o la sa vari e fia le ko lo ho le viva e la va nga le ko ro pa lo ela va ele fe o ka mu male mar suale sa ia o mai no man fia no yuka ia o ta fa ingata na tai o le si o fatu ngai la walunga ai ma le sila fia le tunu o la usunga o vi a tara no lo vi maliu o a uma tu blanga pe e la walunga la usunga su apo to manavi na o le se umi foi lele na fa o tu ile mana onga le la usunga na e tape nai lo ma vi ilea ma upu nei e fatu sa tu sa ile loto le tamala i tono le pui pui ia sa umila o te ar wifi isi o pese ma ai e fai amo ko manga ia pese le na la fes e lua pese na fai le ala e le psi pese le wa le fa pa lang le mo fa for sai pese lang mo le mele ngu ngi ka ko la kungu o poloka umale ka ele mea le sa o le ai o fa ngu uma ia fa la pokonga yo i kalesia ia o ainga o le malo who is the village o le village le malo o le malo le o le mana ia foi le pesele te lo se taimi ma o sunga ya na wala ngaro ngo le YouTube o le silence ia se taimi foi ya ale nga ba mate fai lo atu la totele pela o fu ro faro no fu a kan ko ki subscribe pile le YouTube channel le sunga ya turma nave e ia nei vai ngai tafa mai e fia o ile tatu ai na ni nai highlight but to lo se si por kala me ole tatu o lo loto ia ya fina ngalo ai lo sunga o te fia fesilia tu ona o le tūlanga o news o loa mai Samoa. Matangata le malanga atu ma foi mai Samoa. E launga kasia le la kou kalama le muri mau. E maka o kia le kūlanga o fuala au fasainga i kongo Samoa. Ma le sawa le soifuanga o e mawhainga e kausau ngoa mai i nā aso tu lou ma le ese ngā waiai ma le o atu le si to inga whala au whasaina le a kamipae le ko kongo ka ko ese mai nā ona malo o hao e maka kia fo le mea ngā o wola mai ngā o wo o iai le a lunga o lo wolanga ko u iai fo ia o whasabadi mai ai ngai e le a kua i mea whape e whakausanga o i Amerika o ai ele aisa ya ka sa o ho la fo ya wo ke lo la maka mai Amerika na mako ai sa fakas o le kele o ma le awanga le o le ma di unge i Samoa la wa ku pulanga ma le awanga i lunga ma la lo wa alu uma le feo ki uma o le aisa e mua lava take le aisa lo fa o le aisa o Amerika le mega ngo ia i whakausanga. E loa le kele o whawhinge ai salo ka malo. So sola lo malang whanga. So sola lo malang whanga. A wafo i o leanga i o le mea o ia. E uma lo wale isa kuper kanga ka ai sami. Le ka malo. Whaalu lo mea whale. Whaalu ka avale. Io. Ai ave a mai ele isa. Ia. E iai lava le si kulanga wo o iai. I ba o ngari wa kurile finge o mai leisa ma lo mai mio o lo la finge me so la lo mana fa so la mawa isi skeke mo foi le lo le ala wo ba ai ku ngi ka lo fa ya Samoa ese fa ngo fianga se kia loko o kupulanga I me fa pe ia ma o koi foi mai foi Amerika o ko ko Samoa ai foi ya kanga la ko fa ka ora isa Samoa nga kai mi ai le kele o la kala o mali umala uria o mali li umala
O le ai masa o fa penga ko ye ke mingai. Alu ko ya o ure ko ma fu mai. O lo ku mau le ku ai fu i lo ku. Amen. E mariela o saunganga sua. Ana ia. Maria. Mai o se mkapu nge Maria mole sa vali fo i. E ma ale ai tau. Ele nga ka ko fainga malo. Ko pulanga le kang fiel mele. O lai me fa soinga o nga makamainga kang fo lokeles. Manku. Saka amilo la con seki Amerika. Maka ko ia wa i wa o fa ke manu o an seko fa le moe. Ko fo i mana i o an seko ia fa ke ai hanu ia o fa fifianga. Anga Amerika ma avela fa ide ba ku ia wa. Ka amilo o ke le lola. O lawo o pese le sikai. Malo le lole o on e chao le fa i ngoia o la wipu pia le ngai ku lo fa fonga la. Le fa makala ku me sa. E o fo isa wipu pia ku fa pe ngai lunga lo ai adu. E siva pe ai ve fa kala. O ke fo i mai le wo. Malo o le lo. O ke ia la e halu wala ke live va fa ku wa e se ala u la pa. Ana me mari ai. Alu o wa alu la fa evangelia. Ngo lo ngai go yo whanua ku, praise the Lord, me nga kai lalo. E o lau wha idi, for my praise the Lord, a lau o la unga. Ai ke leo ilo? Ke leo la kwa wā ia lai sao. A o lau o ese, o re konga seki de mene whai, a le walu e mala u. Mo mori ai i mala u, au la fua lau. Kwa ulo muri ai. O le mele, a le mele ke aka. E inga iwi e inga male manga o le akua. Whanga ngai roa unga le akua. I le mele, e fa pela o ia ke o e se ngisi me ke faia ai le ke o rako ko kala i fa soa ku du mai kanga vala audia kilo na fai mai ia la o ma ni ko ma ke no fole hotel e fa ka usanga o mo foi e como uma ku ele o ri ingai le usa mo uma la yo ka mai ki fale ya ka mai ki apia o maroon yo o mako kinge kai ma o materom ki kala ai mako yo e aru kai faso au po fi we u pia le onga ya ale chale le mo mo le ai akore ai chalo kingo le ka mamla mai o ke ala ku le sa mo wa fe malfa o maliu so kinga nga le ngo waru sa nga va vengo ela kala ngo mika nga kala yo ku si ya lo fa ku ya kia o fami ele isau ya kol manga fa o ule ka kalo ala ki sa awale o recognizing wa makwa yo uri ya ko pa wa ko ma yo mak yo kami nga sa mo mi ano nga wa la fa ka ya ku yo nga o ka ka maula nga bise o fa nga ya ka wo ku sala nga mali o kinga o la via inga wa ba ku wa usamo usawo ku wala kilo ka lo fa ya sa mo la fa kwa susuru aku ia ile ma lo suraisa wa halu umai maka makilai ai le lo e mo ai ai sa fa ku kanga ai uma male bai or king or kanga ma ku kuro o kilo wa ai aku de kelo ka maki ia fe o kila ai ki male makole male la kole lo le mele la isa nanga take la kama le faku mo ka ole ka vole le pe falling ke a fear on ka por fain kai ku ole ko ar ka nga kai buse ole sa fa kuanga il kupulanga mai wa fie ke isa awala ngo fai longa ku mai le ko ka ngoro ye ole manga la vole tu ma lia e ka mo fai ke al buse aru ese ai la kala fo ngai fai la fa nga ako wi loa e ese ko wo e pipi me ko ai isa fa moka kat ese e ko wo ese mau la ngai ma fai ar kanga kanga fa au au chau ko ia ar kai mingai wo ka la ku sam kai mongi le wa sa sao ke ngeki o ka maiki o ka malo loa solo moi makai o ngu ese me fai nga ngu isi wo solo moi ko makai nga sao wel malaya makuam ka kia pela me la suru yela ku kasi ana me o kanka poku e suru fa sa wa ile ku kango me lo le ku milo esen me ngam le langa ra pe o ngam milo ese de ku ma puri elo ku me umala malo fa chai ole mafu amanda yala uta utinonga
va fonga fo ele to fu mata to matu na I ma vaenga fa pena ai se me mangu ia lo to ilo to tino nga lau sunga sua o le koar kanga ke kaufia me ia o le upomongi nga ma fa voile mo o to ia fa ia ai ko ke fa mai wole ma fai o nga kaufi o ngai ke para ai lava o nai te ele o nga wala nga kasire la nga o fia ko yo le mele le o kanga ai afia mengi ale ala o mai fa pe ai o yo malosi e sau fu ia nga kala ele popoi ele to ia fifi ele minga io e fa paitau ai o le toa sirila ia peila le sunga ia tolu manavi misiru kisua o fa bata o le aso fina ngalo lo tele o le fa fika uri le kupu mai sio ka ku kungu ua tele fo I na matua fesilingia le ngaluenga fa maoni an mitanga luenga o leo fa maka yeso io enga langa o le sitanga ta yaso la e tele la vaina le fa wo kele o ema leo tu la fono le marosia kula fa sainga wo ye ngei matula fa pena mata e ono tele ya le fa maoni o ngaluenga ma te tu fai o ai pi va venga mo wel kupi o le whainga kānga o le mea. O le kūlanga lava I ka kaunga ia. Pei lava o o pese a koe fo I le skaimi ia I le ori ia. Kau kua ngā le wha maong, le wha vai le kua lai sila ma. La whai ngei mea le wha maong I au len kou lunga ruspa ia. O lai ai kūla whonga le kua I ko. Ngā whai la ia umar sumaria o le langi marikingo le kakui ai. O le ala ukali ke kari ai luma o le akua le kai me pamsingo ngai. O ngā amelola I o oi I le afi I kena. E ese se ori. Ese le afi mo I ala I kena I kongi whakasi e msākangi kanga kare uska. Man kākai fia pai leangsa. O kanga kare e whai a pele mele leangsa. O lo ke e kuanga I le akua. O lo wa I kui fo nga I le akua. Eo. O le kulanga le oi ai. Le kako ofisa o leo. Pangala pa leo. O le whainka. Ia o ka koe kau a inga umalaba I uso ngei ma. Ma ko wha finge ngei ngā lulu. Ele ase a inga le se la ko kanka leo leo. Ele wa pele o leo ses. O le kua lalo. Se I wha mole ari. Se I whai ia ma le wha mahongi ko ngā leo. Whai ia ma le wha mahongi. O le ka ua o lau ka rengi sua. O ngai peo pinge wha maui o ngi mea kupu. E au ngā kupulanga ai pepese ai. A mese la le kaiminge I kako meiro kupu mai samo. E lo iso fa mo sila fo le inga I mka upule kupu ngai le ku. Ia le mka upule bese ngai mei. Wa pese I o records ia e fai ngofie nga pepese le ku. I lo le fa ngalo aku ngomale ko manku. O iso fa mo e fa wa ro ka lengi I meiro kupu ngai samo. Ia e manga ia pese. Ke a mo foi o kere kai a fefe fa ari se me o la wa ia ka lengi nga mai lo ko mare lang o ke fa ai lo long fingalo ma fa ai lo me mongi pe ingosia ia ile wa bla ingosia le aku ia na fa mai la ingosia ia lo ma swapa mai ia ma lo nga alo Yesu Kristo a wa fo la mi o kong lo tom fai lo a fika ia kia uma ile ai ma so popole la va se kanga kai ko kas. Ya, si alo ni mai le se so ke fefe ai le akari o le aku. Support for ya o lo kama. O fe ka wa ye ka vala va o le. E mongi la ka. Ma lo fa tai le tau tinonga mani tanto wa fa soa. O ye se fofuanga wa tu le ile oa mari tamau a hinga o mea na e go through wa ile soifuanga. Ua matua lava tau so e ono fai mania o a onga. Mo whanau. Ile taimi le nei mane anga iluma mesisio ka kua kungu isa moa. A whape au mai se ava noa. Mo le anga iluma mwhape mai le whainga maro. Pe manga ia le a mio le sunga ia tolu maana vesa ue whai se rehab fo ile le tūlanga e ki koe whaasoa. E ke ala koe te laungai. I whaaola fo I whaautala vou o vaenga whapena e take dai la le tūlanga leo whala au whasaina. Fua mai I lau personal experience sai ai.
E fa se minga ke fa nga va none. O ke makua sa paia ma o kalia ma fifi. E makua yo fok lava lo wola. Ma aso ko koe lo wola. O ke fisosoangi a kuai kupulanga sa. A paia yese pinga lo papenga. E a manga ia lo kanga kain kulanga papenga. Ke lele abangoa. Ke lele abangoa ke kakala kuai ma o fa so de leanga o kau unga o le mele. Ma le me kau unga ia kanga ka le leipe a li liwe se. Mana ia. So ke mangkuanga aso ia kau wanga pese o ko angse ko Paul o Mikael o Kiama o Yopu. Sao vai foi lele sao role pese out mai ko ripingi kau fa ka ngaka. E mo ila. Ya sakai ko su kala ko lima kala ka o ripingi. O le wo mai de ka mi fongi. E o ko manga miengi ripingi pong CD po angi me. O le lango la al ka ko pokala. O le YouTube. Ya le YouTube. Nga le YouTube la mai o e fa fonga e ma Presley like. O le lako fa ka fonga. O lango fongal kanga kaya ya. E pe ya ka ko pokala me ya. Ma wo singa se ringi ya ka ko. O se lingi mo ma le YouTube. Ai fa no fuara. Ai kongila le like. Subscribe me tulanga fa pena. Ole bang fai malam fai wala ngai le mutai aso le te tasi ole amawa vanoa ya su mai su a turu manave ya ma mai lar ki kala no winga kulkuli maka in vai su fo manisi pe a vanoa na ole sunga le pes ai ole vanga fai u te fia tala no tuai ya iso fina ngal fa alia o mo fo le vanoa ele to na male laina o lea ua tu ole malo se tasi o hitu la wi loa malongolongo ha. Ia ai atato wo ile me ta o le entertainment world a Samoa. Ia o tolea o le tau fola lea. Ele na fo i male laina na tele ni taimi na lua ngā lua va lua. E ala ini kone seti o tu langa sa iringa seleni. O le vanone, i fasi na usau nuanga. O angi meke whangaronga taia te oe petelo tu loro sofa tawa mali. Ia e mwhika ka uar kai mili hake koe ka ua ngai rua mea marau kama. Fo inga le wara e wale o koe wale o toi whaka mai. Ia o le vanone ilang sunga tarumana. Kai mingi ka ue wale mga ka umo. Pau wale wanga i mga ka umo pekelo ame. E vanone a kau. E vene vange mai o ni. Malo tau. Dia e mo ngi fa mau. E ko makan kuai mako falei ku fo sa kai nguri lai. Yasu ya. E kai nguri ilumon fale sko nga ma fo e ngai nguri la u ma mo fo. E iske fa se u ngum kase. E falei ku le po. Como ia kai ilumon le pa wa ya la. Le como. O malo la ke ma ko ka pik. Piu jo e pequeno. Ale o kur kama piki apu anga oi pala pombo la e con peke la si ia mal spera la nga oi o pane o ba ma pusanga i oi mala ia o punga ko e ma ui ko mala o spera ko ma kanie yo ka o ga bo ba kule por ko wa yo me ka o ba ke punga foi me ma mo la ma ngi ka ka pida ai kele ia man ko falar kempenga ia le akawale ile akwanga lo rufu lima le nga fai longa i le nga o mai pet mama ia foi otar le nga fai Clinton le nga foi ko loma liu lope io le ar ka ko me muri nga le nga fai i nga ia nga mai pe ke lo masumeo ia ma pe le fai nga lo PDCD pa nga le nga fa manga ko ngai akwanga rufu lima o city nga kai e kelengi mea. E kele anga uwawa wala misa ma su meu pea onga ngā i mea makeo iai. Wa makeo uma le poku. E kele me fai ngi. E makeo ua le poku ia wako sau ia pekelo whaleanga mai su meu. Ia sau ia su meu whaleanga mai pekelo. Ka kau e misa lai kau e misa e whai la wālea. A oro ke mea ko i ruma. E makua i de. Ngā kua la ia isi kai mea kua la whai la ka unga i ruma. Lai fa pe ka kai la mea la pale. Lai ka mo ia. Lai la wa le si.
Oh yeah. Ya la misa mo ia. Ala ke aka mo ia kua. E fa be nga wingo ngai uso makua. Wa su meu. Second cousin ma ua. Oi, second cousin ma o ma su meu. Long kinga ma lo kinga pa penga ka songa la ko. I kua I lo fanga ma vau. Ya. O le kala nga isi wo ke. Ya. Ya ai o makua foi le. Ya le uso makua. Wi-Fi ngoa le uso makua. Ya ka va mali. Ya ka wia nga wa ka ko wa uma la ba le kulang. Talo fa ya lo fangia le ka ko mapa ya langi ya sionga ka di wa ku ya mo so mo fo nga. Ai o fe lo ia ema. Ya la fa lo ile ayo nga le fa ila fa le. Ila pe ai mo yo nga. Ai le nga se ori da ke ka wi. O le la o fe ka wi fo la o le manga la o pe ke lo. Ale pa ka mo ka ya pe ke lo. Tera fa ka mo fo ila seri. Amo e ke le ngo su e ngo o mai ngai mai ava ngo ma pata no. Fo le peise ka me kau ava ngai lo nga loko o nga olanga ka le ngi ile ofia me se fo oye kali marka malo ai fa mauni ale la rio ne. Ole foi mo wan. Ya ka mai fa au fi ko. Na ia. Ya, ole vesidi mai le tu no matulang fa pena ya e ono isi te me afia I lautale ni ya se talatalanga po se vivi inga ole ta mali ya a petelo ma suyo. Ya ka Awa wala campus. Mga paida bi jume o ya la o nganu. Ya, longa winga ole si kapenga nga fo mo si so makua. Ele ma faingo fakamala I me fa pe. Langa ka o pe mo ni mau de o le o langa pida fo ya, lo swa pa makai. O le o langa le o e ka mo fa se pese e fa pinge fa mau fo yo ma ko kai mi. Ada YouTube lah ba o ye ka. Ala sa u sila vo ile le ya Godfather. E ono fai se vi e ono au longa soifuanga de vi. E au ya. E au ya. Eri kai ya. E ko inga. Le tero fa tu lava ve o ti e no tala. Ole fanga so longa. Apo ya o roe payang o payar pi ke po ya o roe momu. Kau vai foi o sei pode wanga fakasi wanga lenga ia o ele foi ka ko foi ni me ko ka ni ka ko vai ka ko e ko puro ele nga fakasi oi mas sa aku mangwi ole ku ya ke ole so manga ia ke ngai me le ngai fai fo ele ku ya la ku ka ko fasole okay lori vi ile va tu lo so no ai releasing ai mo ku ku ska o que vai foi esse vídeo aqui o que vai foi esse vídeo aqui se mais são susu ngai me ngalo ngai Amerika ala ngai de fegi vi yola akelo o ba ya ko por menga o ba venga no sto ngo ka va ya o ala ta foi te no morto mas na o po pizza ko ingale ole me mali o te fai atu. Na mawar mafso ta inga. Mo fai atu wai. O tato por kala me os farai. Mo fai atu. Por kala me os farai. Ole a e ta pena mai o el ta mai. Mai o kui fo ma o se ma pingi mare linga mau mare linga. Ro ye ko inga fo mekia. Mai pe fo runga se ma ko po mare rio sila mare rio elvis. E kong ye ko ha o wadi ia se yo. Ya le ua aioni ona sa afia finga le ua ua vaver ia se mangu e mawai maranga awari ia uyo lea tawarunga le tatu programe se vai nga te ua fia sau noa ia turu manave au te rufole mo wani se programe ia ua foi o le pesele la tawarunga to e mai alo le matutala lea tau fafonga mai la ia le pesele ese mai le pesele o le langono Samuel au le si pesele fa ingo le silence ese asa e fafonga e pese palangi kam pese faleaka ai o te mili nei te lo swinga le wa yele lo felo li manga ya ile ungole so i foto tu ele ko yeska ko pesa mo spala mo ke le po yang pala ngoi ora ingol pese ora silence mo li fa ma mo fa te tele to ma nave a tai le ava no mo fai fo ona tatu ta mo le nei tu sanga tu sa fo yo le tu tu ala le tatu por kalame ya ale muta fo ina ya no pe atu sai ma so wa finangalo ma le no fo ya ma futai la vai fai ungo vai yaso fa futai fo sunga ya Godfather ya mole programa ne fefe me sunga li loya o te lele sao
ia manu vao wale tunu ia malanga fong bawa ai o le pese le tasi le pese na tusi am fatuina usuina ele sunga su aturumana fi ta mo papse ia mato fatu ai le time o la fia lo fatele mo to filo ila songa fua fa soi fuina. Our
mio tonu ale atua wae ufi ufina Samoa afa ape fea le atua o sila sila mai Pe ai wa e mari e lava i le i unga e o mai Wale ngangana i le mea moni ua sai sai a e le anga sala Watangi fa ano ano ai olo uanganga Watangi fa ano ano ai olo uanganga If you can hear me, if you can see me, silence is dangerous. Enough is enough. We need to wake up, stand up, and speak up. We don't need to be silent no more. Samoa afa ape fea le atua o sila sila mai Pe ai wa e mari e lava i le i unga e o mai Wale ngangana i le mea moni ua sai sai a e le anga sala Watangi fa